SABC News yo dimisonga yo tenoni sa GC ibadisela mapungo kapharaphala FM nga alwime lwi Alex Nechapasha Ndoli wa vashumi va SABC vo viga uri vo vona maswole vo faraho zwigidi va tshi khou tshimbila tshifhaṱoni tsha televishini hune a vha hone uri na ofisi dza mafhungo vha SABC vo khwaṱhisedza uri maswole vo rumeliwa zwifhaṱoni zwavho mavunduni ya Gauteng na KwaZulu-Natal u tsireledza zwifhaṱo zwa ndeme zwa shango nga murahu ha khakhathi dze dza ṱaha mavunduni mavhili ṅwedzi wo fhelaho. Fhedzi vha khou anedza zwa uri maswole vo tou rumeliwa ofisini dza zwa mafhungo fhedzi vha nga ḓivha vho dzhena vha tshi khou ḓiḓowedza tshifhaṱo na u ṱola miṋango. Boqele va ri a vhathu wana muvhigo malugana na iḽi fhungo. The soldiers, as they operate in these particular places, they operate under the guidance of the police. Maybe the police can report to me why they would come to the newsroom, if indeed they did. Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi va ri tsireledzo i ḓo vha yo khwaṱha vhukuma musi President wa kale Vho Jacob Zuma vha tshi senga khothe khulwane ya Pietermaritzburg matshelo. Vho Zuma vha khou lavhelela u senga malugana na milandu ya vhuyaḓa ino kwamana na mulanga wa zwithavhane zwa muvhuso. Vho Mkhwanazi na Minista wa mapholisa Vho Bheki Cele vho ṱangana na vhadzulapo vha kwa Madlala vhuponi ha Lamontville tshipembe ya ḓorobo ya Durban Mulovha. Zwi tshi tevhela bulayo ḽa mufumakadzi wa miṅwaha ya 42 Vho Zamukuhle Shangase musi wa fulo ḽa mapholisa u zwimana na thundu yo tswiwaho mabinduni ṅwedzi wo fhelaho. Vho Mkhwanazi vha ṱalutshedza. Every time the former president goes to court, there's a number of people that always wants to go to court and support him. So we've developed a different plan for that and for us to be able to secure that specific, and we're comfortable with the plan. Yes, we did have some intelligence briefing on it, which includes the state of the riots that we currently had in the province. So we are deploying in line with it. Muchipi yo gwevhelwaho u chipa ṅwana Nicholas Nino u khou livhana na u dzhielwa vhukando ha ndaṱiso zwi tshi tevhela u wanala na luṱingothendeleki dzhele ya Bavian Sport tsini na Cullinan. Ho itwa tsedzuluso u wana uri luṱingo lo dzhena nga nḓilaḓe ngomu dzhele na vhane vha nga vha vho muthusa. Muambeli wa tshumelo dza ndulamiso Vho Singabako Nxumalo vha ri luṱingo lo wanala mulovha musi vhaofisiri vha tshi khou tandula nga masiari. Nino o gwevhelwa u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe malugana na u tenda mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha ya sumbe vhengeleni ḽa zwiḽiwa Dross Silverton ḓoroboni ya Pretoria nga ṅwaha wa 2018. O ṋewa thendelo ya u nga ita khumbelo ya khaṱululo malugana na tshigwevho tshawe. Vho Nxumalo vha ri vha khou vhilaedzwa nga u wanala luṱingothendeleki. Cell phones are amongst the items classified as contraband, and inmates know fully that these gadgets are not permitted inside our centers. This is a disturbing development as DCS is working towards having contraband-free facilities. Offender Nino has been charged in terms of Section 23(1) of the Correctional Services Act. He will be reprimanded accordingly, a process which may involve the withdrawal of privileges for a specific period, a reclassification, in other words, a downgrade, and other punitive measures.
va road traffic inspectorate vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vari va khou lavhelela u tsitsikana ha vhuendi ṋamusi musi vhunzhi ha vhathu vha tshi khou humela mahayani na mishumoni u bva madaloni ya mafhelo a vhege malapfu. Vari ho vhonala vhuendi vhunzhi vhu no khou livha KwaZulu-Natal musi mafhelo a vhege a tshi thoma. Ho vha hu tshi khou fhira goloi dzi no fhira zwigidi zwivhili nga awara tollgate ya Marian Hill u bva nga ḽavhuṱanu dzo livha thungo ya KwaZulu-Natal. Muambeli wa RTI Vho Zinhle Mali vha khou itela khuwelelo vhareili zwa uri vha tevhedze milayo ya badani u itela u tsireledza vhashumisi vhoṱhe vha bada. Vhadziyadzinndwa vha Taliban vho hana khuwelelo ya u vhea mapfumo fhasi shangoni ḽa Afghanistan naho hu na mutsiko u bva kha vha masia o fhambanaho a mashangoni a dzitshaka. Maravhele vho dzhia ndaulo ya misanda ya maṅwe mavunḓu mararu nga ḓuvha ḽa mulovha. Zwinzhi kha ri pfe nga Paul Adams wa BBC. Amid growing international calls for the Taliban to halt its advance, a spokesman for the group's political office in Doha told the Qatar-based news channel Al Jazeera that there was no agreement on a ceasefire with the Afghan government, and he warned the United States, which has almost finished withdrawing its troops but is still conducting airstrikes, against any further intervention. Fhungo ḽa shuli hulwane kha ino awara ndi ḽine kare minista wa muhasho wa zwa mapholisa Vho Bheki Cele vha ri a vha ḓivhi tshithu malugana na maswole vho ḓiṱamaho vhe vha dzhena ofisini khulwane dza SABC Auckland Park ḓoroboni ya Johannesburg. Maṅwe mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vhavhuyelanaho nga awara ya vhufumi kha zwiṅwe zwikwamaho mafhungo vha nga ri wana Facebook siaṱari ḽa tshiofisi ḽa mafhungo kha Phalaphala FM na kha Twitter @phalamafhungo. Mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Ungendi maitele maswa muna chita asia mudina vana asibuka kihanu musizoraro naone nsongo divona mulandu na butunguka na musiko divani uri na vamwe vakona ukunda wimbo bufanao na nendo va mumwe wavo na inwe ndina butanzi ya uri ni dodova vona takala nahone ndinine mbilu ya kutatso na tuso na inwi musi notsikiwa chinyadzi wahunjinga urafi midziyo mitete bedzi mbilu dzashu dzokwatasa tombo ribeba na uwalusa lushaka umwe nawo risina mutikezi vamwe ndi vadivaleya nga uto uchechelesa vomme vafumakazi vakonelelaho nyimele nji na uhangwela naho zvichivava nane aralino nikakela za mufumakazi nga inwi ndihumela ninkangwele ritove rikonane nga buti richiyalusamirapo na inwi musi notsikiwa udakane sakonani na mufumakazi sainwi ritotikana kanyimele zote chuma mechulilale chivone mbipo yanga mufumakazi we
shango ḽo ḓitika nga iwe vhavhusi na vhalanda naho eufhio muthu vho vha vha tshi ḓo vha vhengafhi arali hu si iwe mufumakadzi we wa vha hwala nawo muvhili wa vha ḓisa shangoni iwe mufumakadzi nga nṋe u si nyadze ngo u vhona vhuheḓana hanga maanḓa nga u pfana vhafumakadzi nga u zwa sa ralo lushaka lu ya vhilingana Hello. Muthanga ndi khou ṱoḓa mbadelo ya pfunzo dza nṱha zwa zwino ndi ita klasi ya coding na mbadelo dza laptop yanga zwo badeliwa mbadelo yo fhelelaho. Ndi ita mbadelo dza fhasi na nzwalelo dza fhasi. Ndi ita pfunzo dza nṱha nga Standard Bank Student Loan. Itani khumbelo kha internet kha standardbank.co.za u vhona arali ni tshi tendeliwa. Kha ri pushe. Standard Bank, it can be. Standard Bank ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Tshifhinga ni tshi ḓaho musi ni tshi khou reila kha dzibada dzashu khulwane dza lushaka, ni vhe ito vhupo vhuswa hune Sanral ya khou fhaṱa hone. Ni vhone uri ni nga kona u vhona mabindu a dzi SMME ane a khou manzafhadza nga tshipiḓa tsha nḓivho yashu ya u vusuludza ikonomi ya Afrika Tshipembe. Ha Sanral, ri fulufhela kha u farisana na dzikhamphani khulwane dza u fhaṱa khathihi na vhoramabindu maṱuku u itela zwa uri na vhone vha kone u pfha mveledzwa dza fulo ḽa u fhaṱa ḽa muvhuso. Ndi tshifhinga tsha u thoma nga vhuswa. Sanral ndi zhendedzi ḽa muhasho wa zwa vhuendi. Nga dzina ndi Hulisani Netshipepe, ndi wanala Johannesburg nga mushumo. Ndi bva kha ḽa Hanani Chimbupfe. Mulaedza wanga kha vhafumakadzi sa izwi ṅwedzi washu ndi wo tou ri vha shume nga maanḓa vho ḓifunga. Vha thome nga zwenezwo zwine vha vha nazwo, vha thome henefho hune vha vha hone. Ahuna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza. Ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi. Phalaphala FM. Vhatshelo ni khou vha ṱanganedza kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ṋamusi nga ḓuvha ḽa tshipentshela ḓuvha ḽa vhafumakadzi hune vha ḓo u swika vhege yoṱhe hei ri tshi khou amba uri hu ḓo vha na mbekanyamushumo ya tshipentshela ya nṋe na vhone a ri khou hasha ri hune ra vha hone nga maḓuvha ngauri ndi ḓuvha ḽa tshipentshela ṋamusi ri khou thoma nga u tou livhuwa luimbo ḽo ra vha nalo luimbo ḽo ḓaho nga malondolo o vha siethe malondolo hafha o vha ana zwiḓo vha ri vhafumakadzi faranani ndi wone mulaedza une ri dzulela u isa kha vhafumakadzi tshifhinga tshoṱhe. Nṋe ndi Fhiroviwa mbekanyamushumo ndi nṋe na vhone ḓo vha ri vha swika tshitori awara ya fumi na vhuvhili nga masiari. Mr Lava o vha navho kha mbekanyamushumo ya vhanḓilani vha dovha hafhu vha mutielela matshelo kha mbekanyamushumo yene. Ri takutshedza nga u rali vhathetshelesi vha Phalaphala FM hu na zwinzhi nga maanḓa zwe ra vha farela zwone ṋamusi zwine vhone vha no khou shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani vha tou ya twi kha Facebook ya Phalaphala FM vha ḓo zwi vhona uri ri khou hatsha ri ngafhi ri na vhonyi hu tshi khou itea mini ri ḓo ḓiphina nga maanḓa. Zwa zwino kha ri tou gidi luimboni ri vhuya ri tshi vha vhudza uri ro vha farela mini. This song is dedicated to all of the ladies from all of the men, you know what I mean? Simply because y'all go through so much and we want y'all to know that we recognize that. There are so many answers to the question what y'all do for us, and so many reasons for the word why we love on y'all.
For instance, how you just take us and lift us up. Give us chance after chance and we still find a way to F things up. And sometimes y'all go and blame yourself for the things we do. Cause you love us so much, our lies become the truth. Y'all try so hard to make things work. Finding a way to smile just to keep from showing you're hurting. Your mind versus your heart versus your soul versus your body versus our bullshit and our ego and our pride. That's why I love the word woman. Oh, I love. Y'all are so tough. Y'all put up with so much. Oh, I love. And y'all so full of trust. And besides, y'all know us. Yes, sir. Time and time again, y'all let us back in. Man, I love y'all so much, I gotta spell it out. WOMAN. That's what it's all about. Yeah. Sometimes I think that we're the reason why y'all be stressing out and smoking cigarettes. Yes, I do. And sometimes I think we're the reasons y'all be snapping off on your kids and having fits. Somebody feel me. Ladies, when it's that time of the month and y'all really don't feel like being bothered. And sometimes we take your hearts for granted. I know y'all gotta ask yourself sometimes, why do I even put up with it? It's your versus our bullshit, yeah. And that's why said I love the word, yeah. Cause y'all are so tough, and you put up with so much. And y'all so full of trust, and besides y'all know us. Time and time again, y'all let us back in. And I love you so much, I've gotta spell it out. Fellas, just swallow your pride for a minute and grab your lady by the hand and sing. Baby, I'm sorry for the drama that I caused. Y'all are the backbone of every family, as much as true sing. I recognize being a woman, and I appreciate every single one of you. Yes, I do. I will show respect. Promise to love y'all, yeah, with all of my might, yeah. I'll even burn a candlelight because we are here cause y'all paid a price. And that's why I love, oh, I love the word woman. Oh, y'all put up with so much, yeah. And you're so full of trust. And y'all know us, yes sir. You're so survivors, yeah. All the love battles. In our soul. When I think about the woman, I just get joy. When I just wanna break down and cry. Listen, ladies, like a sister, love, a cousin, mother, auntie, friend, my joy within. Reason, seasons, you're so pleasing. Rocking with the keys, created by the Almighty. Of the woman, happy Women's Day. Rina mafumakazi hapa ndudza kasho. Na musi banero ndo barikwamba tuzhinji na bonga manda. Batogunda batirisi ba Parapara FM. Ngauranga ngini ndo barikwamba za mabindu, rabarikwamba ngamutakalo wa mumburo, rabarikwamba na kama budwa ne chimwe kanji. Wana bafumakazi basapwana rabaka budwa neyo chote. Rina bafumakazi hapa ndudza kasho. Rina mopinduro munyaya. Rina abochirizi ramataba. Rina boruzana rapulu. Rina bomudzinga matiba. Bomudzinga matiba eriti amba dzina labwa. Bato badiba bachirizi ba Parapara FM ngamana ngori rino banabo chimwenga chinji kambeka ya mshumo he. Zvino bachirisi kabazire boto raro. Badigede bachirisi hino mbeka ya mshumo badogiyelwa ngazhinji ngamanda. Baradaresa ka YouTube, baradaresa ka Facebook. Badoba kuwateteresa ka radio yashu 87.9 kaka 107.8 kana baradaba ka www.paraparafm.co.za
co.za kana channel 811 channel ya DSTV. Ri khou ḓivha luimboni zwa zwino nga vho TD Jakes, but woman thou art loose. She tossed aside her blankets and pushed her feet toward the floor, wrapped around herself some clothing, and began to drag her afflicted body to the door. She heard a stranger was in the city. A ministry of healing had he. If she could drag her body to the service, perhaps today might be the day that God would stretch forth his finger and touch her in a special way. Well, she sat in the service like she had for 18 years before. But when the stranger stood in the pulpit, he opened up the word and began to declare a word of healing, a word of deliverance, a word that spoke to her innermost needs, her fears, her tears. He spoke to her gender. He spoke to her self-esteem. He spoke to every secret thing she had gone through. He said, "Woman, thou art loose." Breaking the chains of her past, tearing the limitations from her mind. He sent a word of deliverance that came to her just in the nick of time. She shocked everyone around her when she stood to her feet that day. And at the voice of him that spoke, she began to walk that way. He leaned over into her ear and he spoke a word so bright and clear that when she heard it, it delivered her, it transformed her from all of her fears. Now, maybe you face a test and you say, "Lord, I've done my best. I don't know where to go or who to talk to or where my weary soul can find some rest." I'd like to recommend that stranger. He's still speaking words of life today. And if you let him come into your heart by the power of his word, there's still something that the master wants to say. Woman, there's nothing that happened to you that God can't see you through. There's no pain that you bear. There's no fear, no problem you've endured that he can't see you through. So gird up the loins of your mind and tell the devil he's in for a fight. That the voice of him that speaks to you, you can walk in the marvelous light. Now take heed to these words. You're loose from your pain and your bondage. You're loose from your struggles and your fears. You're loose from your past, your secret, and all of your tears. Yes, every one of your chains are broken, and at last your soul is free. Now you get ready to stand up straight. Get ready to walk in liberty. He whom the Son hath set free is free indeed. You're beginning to move, to walk, to stretch your limbs. You're moving into liberty. Woman, your past is behind you. Your fear, your abuse too. Jesus died on the cross just to liberate you. Take courage in your hand. Take the word in your heart. Take the shield of faith, the sword of the Spirit, and run. Run out of your past and into your future, away from your origin and into your destiny. You're loosed. There's nothing holding you. Shake yourself, O captive daughter of Zion. Loose yourself from the bands that are around your neck. Your prison doors are open.
My soul is escaped like a bird out of the snare of the fowler. Spread your wings in the morning and fly. Woman, 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 thou art loosed. Woman, thou art loosed. Ngaba Bishop bo TD Jakes ri khou pembela hoyu ṅwedzi wa vhafumakadzi. Ri khou pembela ḓuvha ḽa vhafumakadzi ḽa tshipentshela ṋamusi vha ḓo zwi humbula vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ri khou ḽi pembela heḽi ḓuvha nga murahu ha musi vhafumakadzi vha ṅwaha wa 1956 vho takutshedza vha ri ro neta vha ri a ri nga lindeli vhanna vha tshi ri mini ri khou takutshedza ro beba na vhana miṱanani ri livha Union Buildings. Vhafumakadzi vha no swika zwigidi zwa 2 vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha kuvhangana vha amba mazha vha amba nga ipfi ḽithihi vha ri kha ri fhelise hezwi arali vha songo takuwa havhaḽa vhafumakadzi vha 1956 ro vha ri tshi ḓo vha ri so hafha hune ra vha hone ṋamusi vho ri khurela nḓila hei ine ra vha nayo hafha. Ndi ngazwo na ṋamusi ri na vhafumakadzi vha no khou ri a ri ḓuedza vhaḽa vhafumakadzi vha 1956 ri vhone uri ra farana hu nga itea mini, ra tsivudzana zwi ḓa kha mabindu hu nga itea mini, ra tsivudzana zwi ḓa kha mutakalo hu nga itea mini. Ndi ngazwo ndi navho vhafumakadzi havha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ri na vho Tshilidzi Rasbaga ra Maṱhavha. Ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza vho Tshilidzi Rasbaga ri navho ri khou vha ṱanganedza ndi matsheloni. Hai vha ḓo vha na riṋe zwene zwino hu si kale ri na vho Rudzani Raphulu ri na vho ṋamusi ndi matsheloni vho Raphulu ndi matsheloni. Khevhala ndi khou vha vhona havha thetshelesi vha songo ya vha fhela mbilu vha hone vhaini vhashu ndi khou vha vhona hafha ngauri si ṋamusi ri kha theḽevishini na ndi na muḓivhi wa muhumbulo vho Mudzunga Mathivha ndi matsheloni vho Mathivha. Ṋamusi vhathetshelesi vha khou tou vha vhona ngauri vha dzulela u vha pfa ri tshi amba navho nga tshifhinga tshashu tsha mutakalo vha tshi ri amba na riṋe nga mafhungo a mutakalo wa muhumbulo. Ṋamusi Kheva ri khou vha ṱanganedza ri khou ri ḓuvha ḽa vhafumakadzi ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa na mweni washu Kheva vho Phindulo Munyai khou vha ṱanganedza. Ape ndi tshi ri mono o ntsedza nga ḽiṅwe ndi ḓo ri hayi sa vhafumakadzi vha 1956 vha vho ṱangana vhaswa na vhaaluwa vha tshi khou ya hangei Union Buildings na ṋamusi ro ri khou ṱanganyisa vhafumakadzi vhaswa na vhaaluwa na vhathu vho vha na tshenzhemo kha mabindu kana kha masia ane vha vha nao. Kha musi ri pfhe zwiṱukunyana kha vho Phindulo uri zwavhuḓi vhuḓi vho Phindulo Munyai ndi nnyi? Phindulo Munyai u bva Itsani mara u ḓivhiwa nga Phika. Khamphani ya Phindulo Munyai ndi Phika Designs ine vhathu vha mu ḓivha ngayo mara zwa zwino ndi dzula Polokwane hune khamphani ya vha hone. Nṋe ndi funesa labi ndi fashion designer. Ndi ngazwo labi ḽo ḓa hafha ṋamusi vhathetshelesi vha ḓo vha khou ḽi vhona labi uri ḽo ḓa hafha. Ṋamusi labi ḽo ḓa zwino ndi funesa labi nga maanḓa. Vho Mathivha vhathetshelesi vha sokou tou vha pfa kha musi vha vha vhudze zwiṱukunyana nga vho Mathivha uri zwavhuḓi vhuḓi vho Mathivha ndi nnyi? Nṋe ndi pfhi Mudzunga Mathivha ndi bva Shayandima ndo dzhena tshikolo Shayandima ndi khou tou amba u secondary nda university ya Limpopo. Ndi clinical psychologist nga profession. Ndi dovha hafhu nda vha uri ndi muthu o pfumbudzaho zwinzhi zwi tshi ḓa kha buḓo ḽeneḽi ḽa clinical psychology. Ndo funza miṅwaha minzhi khamusi hafha kha level ya masters ri tshi khou funza mafhungo ane a uri ri vhisa haniha clinical psychologist dza khwine hangei nnḓa. Ndo ḓi shuma fhethu ho no ḓi tou nga ri University ya Venḓa, University ya Limpopo na UCT. A vho no ḽiovhola ndo no ḽiovhola tshi khou ḓi sumba miṅwaha. ri khou livhuwesa u vha navho matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi vhuyelele kha vho Rudzani a re hone Raphulu ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ka Tshipembe vho thetshelesa mbekanya
nṋe na vhone mbekanyamushumo ya tshipentshela a ri khou hasha hune ra vha ri hone nga maḓuvha na musi ri khou hasha ha tshipentshela ndi ngazwo vha tshi khou kona no ri vhona hafho hune vha vha hone arali vha sathu vulela vha vulele vha vhudze na khonani dzavho uri kha vha yenge kha YouTube kha vha ye kha dzi Facebook vha ye kha radio vha ḓo ri vhona vha dovha hafhu na u ri pfha vha ri pfha na musi nga ḓuvha ḽa tshipentshela ri tshi khou tou vha hashela thwi u bva tshifhaṱoni hanefha fhedzi fhethu ho nakesaho nga maanḓa ndi a fulufhela vha khou zwi vhona uri hafha ro tou tangiwa zwavhuḓi nga maanḓa vho Tshilidzi Rasibaka ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza ndi matsheloni ndo vha ndi khou vha pfanyana hafha Vho Tshilidzi ndi matsheloni Vho Tshilidzi ndi matsheloni ro fhiwa na vhathetshelesi ṱanganedza namusi ri tshi ri ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa vhafumakadzi fhedzi hai ri khou tama vha tshi vhudzanyana vhathetshelesi zwiṱuku ri sathu tou dzhena tshoṱhe kha zwine vha ita uri zwavhuḓi vhuḓi Vho Tshilidzi Rasibaka ndi nnyi ro fhiwa na vhathetshelesi Rasibaka ndi matsheloni ro fhiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi navho vhoraphulu ndi navho Vho Rasibaka kha ri thoma kha Vho Rasibaka ri pfe uri zwavhuḓi vhuḓi Vho Tshilidzi Rasibaka ndi nnyi ro fhiwa na vhathetshelesi Tshilidzi Rasibaka ndi musidzana ndo hulela fhaḽani ha Mphego ndi ḓo ṱavhanya nda ya kha academic yanga ndi khou pfala ro fhiwa ndi khou vha pfa na u vha vhona ndi khou vha vhona okay ndi phanḓa ri tori zwiṱukunyana u tou ḓiḓivhadza ri ḓo vhuya ri tshi dzhena zwavhuḓi vhuḓi hafha kha zwa pfunzo na kha mabindu uri vha ḓa vha dzhena hani fhedzi vhathetshelesi vha ṱoḓa ḓivha zwiṱukunyana uri Vho Tshilidzi Rasibaka ndi nnyi Tshilidzi Rasibaka ndi musidzana ndo hulela hafhaḽani ha Mphego kha muṱa wa Ramaṱhavha zwa zwino ndi shuma kha zwa mutakalo ndi shuma sa medical technologist ndi shuma sa medical technologist ndi specializer in clinical pathology vhathetshelesi vha ḓo ṱuwa vho wana zwinzhi nga maanḓa hafha ngori vha khou sokou pfha uri ndi mini zwenezwo fhedziha ri ḓo vhuya khavho vha tshi ri vhudza zwinzhi uri vha ita mini zwo ḓa hani uri vha swike hune vha dzhena henefho Vho Rudzani Raphulu ndi khou vha ṱanganedza ndi matsheloni Vhoraphulu nda ndi navho zwine zwino hafha ri pfe zwiṱukunyana nga Vho Rudzani a re hone Raphulu ri pfe uri hone zwavhuḓi vhuḓi vha vhonyi ri sathu no tou dzhena zwavhuḓi vhuḓi kha buḓo ḽavho ri pfe uri ndi vhonyi Vhoraphulu ndi khou vha ṱanganedza hai vha ḓo mpfa zwene zwino skali Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe awara tharu hedzi ro dzula na havha vhafumakadzi ri tshi khou elelwa vhafumakadzi vha ṅwaha wa 1956 vhe vha ri khurela nḓila kha ri mbo ḓi tou ri gidi ri ye luimboni zwaho zwino ndi khou vhuya ri tshi tou pfha zwinzhi nga vhayeni vhashu avha vhane ro dzula navho matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi kha ri vhe luimboni ndi vhuya khavho skali vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe Moments have spoken, silent moments have broke us. We no longer stand, we have fallen. These tearful lemons are hopeless. These words that I've said and these actions are no longer whole. I am broken. What do I do? Niti sahani, nichili sahani.
distance beyond me. I don't know what to say, I don't know what to do, 'cause I'm drowning in these tears before me. I'm falling apart, no one holds me. I'm longing for you. What do I do? What do I do? Sahani, ni chili sahani. nga muofhe vha ḓo zwi pfha uri na ṋamusi ri khou ḓadza muzika wa vhafumakadzi nga maanḓa nga ḓuvha heḽi ḽa vhafumakadzi. Ri na phindulo munyai hafha o no ḓiḓivhadza uri avha muthu ḓe fhedzi ri khou tama u ḓivha nga maanḓa kha bindu u ṱuṱuwedza vhone vhaṅwe vhafumakadzi vhane vho peta zwanḓa ḽiṅwe ḓuvha vha ḓivha uri vha ḓo thoma ngafhi, zwi tou vha na vho mukene ngenena. Fhedzi phindulo ndi khombela ni tou ṱalutshedza vhathetshelesi uri zwenezwi ni tshi funa labi zwo bva ngafhi, zwo funa labi sa vhaṅwe vhano khou funa malabi vha sa zwi ite mabindu, ini zwo ḓahani uri labi ḽeneḽi ni ḽi ite bindu? Zwavhuḓi nṋe ndo hula ndi na talent, ndi mini talent nga Tshivenḓa? Ndi na vhukoni ndi tshi hula, mara nda vha ndi sa zwi dzhieli nṱha ngauri sa ṅwana muṅwe na muṅwe ri sekondari ri no nyaga u ya dzi ofisini ṅwala nga blue pen, mara ndi tshi ya sekondari nda thoma u zwi ṱhangela uri ndi na vhukoni, thoma u kherelwa zwikipa, u tsha tshikoloni wa ambara kukipa nyana hanefhaḽa wa kuṱhukhula. Kani na inwi ḓangare yanu yo vha yo hayi mubebi a sa nga tendi ya i tshi ḓa magonani a sa nga tendi, mara ndi tshi yo phasa grade 12 ndi sa ye nda ita khoso ya designing, sa ezwi masheleni o vha a sa khou tenda, nda ṱuwa nda ya college nda ita HR, nda dovha nda ita call center, nda vhuya nda shuma hanefha kha mashopho mahulwane, ndi tshi shuma u kala vhafumakadzi dzi underwear. Ndi vhukati nda zwi pfha zwo ri hayi mani a thi funesa u shuma nga tshithu tshithihi ṅwaha woṱhe, nda mbo ḓi litsha nda dzula. Fhedzi zwo kala vhafumakadzi na khou zwi takalela? Nda khou zwi takalela nga maanḓa, ndi tsha na dzikhosoni vha tshi ruma nṋe dzikhosoni uri ndi yo guda uri kalisiwa hani, mara ndi tshi ḓivha zwa uri ndi a kona u runga, mara ndi khou zwi avoid uri tshiṅwe tshifhinga mianga vha tshi ri habe zwi a vhesa muṱoḓe, zwi a vhesa milenzhe, ndi tshi pfa ndi khou nyama uri khwine ndi tou ita zwiṅwe zwithu vho. Ndi tshi tou thoma u kalevula zwithu nda kona u zwi ṱhangela uri hayi hezwi ndi a zwi funa, nda litsha mushumo. Ndi tshi tsha mushumo nda ya nda thoma zwi si professional mara zwi vhukati nda zwi pfha uri hayi masina zwi a vha hezwi zwithu. Ni tshi khou litsha mushumo na no renga na mutshini wo nda sathu renga, ndo vha ndi tshi tou vha na vision ya uri ndi nga zwi kona, mara ndo no dzhena vhukati zwa konḓa, nda zwi pfha uri zwi khou vhavha, ndi sa khou kona u rengisa, ndi sathu kona u amba na vhathu, ndi tshi nyama ndi sina customer, nda mbo ḓi litsha. Zwino fhedziha ngori no vha ni sina mutshini, na ni khou rungisa hani? Nga wa mianga muṱuku, mianga vha tshi runga,
makhulu anga vha tshi runga nda mbo ḓi litsha ndi tshi litsha nda dzula kha ṅwe miṅwaha mivhili ndi sa khou ita tshithu ndo sokou dzulela hayani thi zwino wo dzula hayani u khou ḽa u na nnḓu u na vhabebi u mbo ḓi litsha wa relaxa after miṅwaha mivhili nda mbo ḓi nda renga mutshini ndi sa thome nga houḽa muṱuku nda thoma nga muhulwane uri zwi nṱuṱuwedza uri ndo renga mutshini muhulwane wo ḓura nda mbo ḓi ndi funa u shumisa uri u ḓibadela zwino nda mbo thoma ngawo hanefhaḽa ndi tshi vha na dzi customer dza ngeno Polokwane nda vhona uri hayi ndi khwine ndo ya gai Polokwane ngo dza fenda thina ino pfulutshana customer ngeno rinani misi yoṱhe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ḓuvha ḽa vhafumakadzi ṋamusi ri na vhafumakadzi khevha zwi amba uri zwine zwi vha vhashu vha tshi khou amba vha zwi pfha uri mani hayi nane ndi nga zwi kona zwenezwi fhedziha phindulo no tou fara nga u raloi ndi mbo ḓi gidimela hangei kha vhoraphulu ndi pfe uri vhoraphulu ri roṱhe afho matshiloni ro fhiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri nga ri roṱhe zwo zwino ri roṱhe ndi khou vha pfha zwavhuḓi nga maanḓa ndi ḓuvha ḽa vhafumakadzi na musi ḓuvha ḽa vhuḓi kha vhone fhedziha ri thoma u pfha zwiṱukunyana uri avha vho Rudzani Raphulu ndi vhonnyi vho Rudzani Raphulu ndi ṅwana o bebiwaho nga vho Elizabeth na vho William Chankoma vho no bva ngei Bulaudzi Tshikalo khala Njelele fhedzi ndi musidzana wa lutshelaho hafha Soshanguve hanefha Pretoria Rudzani Raphulu ndi mufumakadzi a funaho mudzimu a funaho muṱa wawe a funaho vhutshilo ndi muthu ane nda ḓi ḓivha uri ndini nda ḓivha dzine nda tama u swikelela vhutshiloni nda dovha hafhu nda ḓivha nḓivho yanga kha hunoni vhutshilo ndi muthu ane nda funa mafhungo badi a u bvelela vhutshiloni na u vhona vhathu vhane nda vha tsini navho vha tshi bvelela na vha ri kule vhafumakadzi vhoṱhe na vhoṱhe vhane nda ṱangana navho kha iyi nḓila ya vhutshilo ro fhiwa na vhathetshelesi one ṋamusi ngauri vha ḓo thusa vhafumakadzi vhaṅwe hafha uri vha bvelele vho thetshelesiho ṋamusi kha Phalaphala FM nga ḓuvha heḽi ḽa tshipentshela ri khou livhuwesa vha navho ri dovhe ri humele kha vho Tshilidzi Rasivaga vho Tshilidzi vho vha tshi kha ḓi ri vhudza zwavhuḓi uri ndi vhone vhonnyi ha itea mini zwino vha tshi dzhia buḓo ḽeneḽo kha thoma u pfha vhori vha tshi dzhia iḽo buḓo vho vha vho ḽi dzhia ho itea mini ndi khou livhuwa ro fhiwa na vhathetshelesi sa zwe nda zwi ambisa zwone nṋe ndo alutshela Hamphego muṱani wa hashu ho vha hu tshi dzula u khou thusiwa nga maanḓa vhathu vhe vha 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 na dzi problem vhaṅwe vha tshi khou lwala makhulu wanga na khotsi anga vha tshi dzula vha tshi spenda maḓuvha avho oṱhe vha tshi khou thusa havho vhathu zwino nṋe nda aluwa ndi tshi vhona vhathu nda aluwa vhutshilo hanga ndi phanḓa ha vhathu vhane vha dzula vha khou ṱoḓa thuso nda vha na dzangalelo ḽa uri na nṋe ndi a tama uri ndi tshi aluwa ndi ḓiwane ndi tshi thusa vhathu kha zwa mutakalo ngauri na vhathu vhe nda vha ndi tshi hula ndi khou vha vhona vha tshi vha vho ḓo thusiwa nga kha zwa mutakalo zwino dzangalelo ḽanga ḽa u shuma kha zwa mutakalo ḽo bva hanefho fhedziha kanzhi u tshi wana uri vhathu vha na dzangalelo ḽa zwa mutakalo vha ḓo ri hane ndi khou ita vhudokotela kana ndi khou ita vhuongi vhone fhedziha vha tshi dzhena kha iḽi buḓo vho vha vho zwi pfha nga nnyi vho vha vho zwi ḓivha hani uri ndi buḓo ḽine na matshelo ḽa nga vha ḽisa alright heḽinoni buḓo ndi kha meṱiriki ndo vha ndi tshi funa u vha dokotela ndo vha ndi sa ḽi ḓivhi heḽinoni buḓo ndi kha meṱiriki nda apulaya uri ndiye ndi dzhiiwe ndi gude zwa vhudokotela zwa bala ndi si dzhiiwe nga unoḽa ṅwaha we nda vha ndi tshe ndo lindela hu tshi pfi ndo phasa meṱiriki last year ra ri ro dzula havha vhathu vha nga si tsha zwi humbula ho vha ho khaladzi yanga na muṅwe wa next door yashu hafha ḽa Mphego ra vha ri tshi khou amba nṋe nda mbo ḓi ri khavho vheiwe ndi dzula ndi khou vhona vhathu hafhanoni vhaṅwe vha ḓa vha tshi dovha vha tshi vhuya hafhanoni vha tshi ḓa u thusiwa nga gugu na nga baba zwi sumba dzi thaidzo dza hone dzi sa fheli ra vha ri khou amba hafhaḽa uri mara u nga to ita mini tshine wa ri wo tshi ita wa ri u khou ṱhaṱhuvha muthu wa kona u ḓivha muvhili wa muthu woṱhe
hola mo wa next door ambo diri nga kha malofa u a kona u ḓivha uri muthu u khou lwala mini muvhili woṱhe. Nṋe nda ṱuwa nda ya nda redzhistara hezwiḽa zwithu nda zwi dzhia. Ndo thoma ndi sa khou ita hezwi zwine nda vha khazwo ngauri ndo vha ndi sa i ḓivhi heyi khoso uri ipfhi mini. Ndo ḓi thoma nda redzhistara zwiṅwe nga ṅwaha wa vhuraru ndi tshi khou ita zwe nda vha ndi khou ita nda find out uri a zwi nga ḓo ngisa hune nda khou ṱoḓa hone. Nda thoma ita research, nda shumana kha tshiṅwe sibadela 6 months ndo to volunteer. Nda vhudzisesa uri ndi ite zwithu zwo raliho ndi fanela u register mini. Vha mbudza then nda ya nda apply biomedical technology nda ṱanganedziwa nda guda. Nda phasa. Fhedzi a si zwithu zwe zwa vha zwi tshi khou konḓa zwine zwezwi mthetshelesa ri hei zwi khou ṱoḓa vhathu vha re na maluvhi nga maanḓa hezwi. Zwo vha zwi sa konḓi ngauri nṋe nda ndo ḓiimisela ndi tshi ḓivha zwine nda khou ṱoḓa. Ndi tshi khou ṱoḓa na uri ndi phase nga record time. Fhedzi tshine nda nga to amba tshone ndi tsho uri zwi ṱoḓa muthu o ḓiimiselaho ane a khou ḓivha hune a khou ya hone. Zwone a zwi konḓi. Ndi kotara ri vha kha wara ya vhufumi ri na nwi miseṱho vha kha ḓivha thetshelesa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe mbekanyamushumo ya tshipentshela ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi. Ndo dzula na vhafumakadzi vhana hafha fhedzi riṋe ri tou vha vhana fhedzi hafha kha nḓuni dza khasho fhedzi hu na vhafumakadzi vhanzhisa nga maanḓa vho thetshelessaho vhane vha khou tama u guda nahone vha no khou ṱhonifha heḽi ḓuvha ri khou lavhelesa ṅwaha wa 1956. Vhoraphulu vhone vha kha vhurangaphanḓa nahone kha vhurangaphanḓa kha buḓo ḽine kanzhi vho sokou pfha uri hai ndi buḓo ḽa vhanna heḽi vha vhudze vha thetshelese uri vha khou renga phanḓa mini hone hai zwo ḓa hani. Ndi khou livhuwa Rokuwa na vhathetshelesi nṋe ndi murangaphanḓa kha buḓo ḽa ICT ine ya pfhi Information and Communication Technology. Hezwo zwithu ndi zwa zwino ndi khou shuma kha muhasho wa Department of International Relations ine ya vha ngeno Pretoria. Nṋe ndo swika kha buḓo ḽa ICT sa musi ndo ṱalutshedza musi ndi tshi ḓiḓivhadza uri nṋe ndo alutshela Soshanguve. So ri Soshanguve haningei ro mbo ḓi wana tshikhala sa vhaswa vhe vha tshi dzhena kha primary haningei uri musi arali u khou excela kha maths na science u a kona u yo dzhena kha technical high school ya vha i hanefhaḽa Soshanguve. So nṋe ndo vha muṅwe wa vhana vha tshikolo vhe vha khou konesa badi kha mafhungo a maths and science. Nda vho ḓi wana ndo no vha ngei technical high school. Technical high school yo mpha tshenzhemo kha zwa technology nga maanḓa. Ho vha hu fhethu ho ḓalesaho vhathu vha vhanna. Vhathu vha vhasidzana ra ri songo to ḓala nga u ralo vho no khou tevhela buḓo ḽino vho no khou tevhela zwithu zwa technology. Fhedzi ro ri tshikoloni haningei vha ri sumbedza ndi hafha ro fhiwa ndo thoma nda ita na bricklaying ndo ita na woodworking ndo ita na ipfhi mini motor mechanic ndo ita na welding. Kuma ndi to ḓivha zwavhuḓi uri tshidina u tshi vheisa hani wa shelisa hani mavu na semende. Ra ita electronics ndi hafho nda ṱangana na computer hone ro fhiwa sa ṅwana wa location ane ndo ndi khou aluwa fhethu hune a thi thu vhona computer tsini. Nda wana ndi tshi to vhona computer nda to zwi pfha uri hei nthu ndi khou i funa nga maanḓa. Ndi buḓo ḽine ndi nga ḽi tevhelela. Nda mbo ḓi vha na interest nga maanḓa kha u pfhesesa uri dzi computer dzi shumisa hani. So ndo vha ndi khou excela badi kha electronics. So musi ndo no wana heyo exposure ngauri ndi muthu ane nda funesa u ḓivha ro fhiwa nda namba nda farelela hanefhaḽa nda ṱoḓa u ḓivhesesa nda ṱoḓa u pfhesesa nda wana uri computer ndi tshithu tshine tsha leludza matshiloni a vhathu zwi tshi ḓa kha u kovhekana information na u accessa zwithu na u to communicator sa shango. Nda vhona uri ichi tshibogisi tsho dzulaho afha ro fhiwa tshi nga kona uri ndi ambe na muthu a re America
nda wana izwo zwithu zwo ntakadza nga maanḓa. Ndi zwone zwe zwa ita uri ndi vhe na lufuno kha buḓo ḽa IT. Ndo ri ndi tshi fhedza kha matric nda dzhena Vaal University of Technology nda gudela hone computer systems engineering. Ndo ita engineering computer systems engineering haningei nda vhuya nda fhedza. U bva hafho nda fanela ndi ite in service training. Ndi tshi fanela u wana in service training nda wana internship. Nda wana internship ngei department ya finance Mafikeng. Ndo fhedza ṅwaha ndi kha vhupo ha Northwest ndi khou ṱoḓa nḓivho. Ndo wana opportunity kha environment ya desktop support hune ni vha ni khou tou tshimbila kha mihasho ni khou lugisela vhathu dzi computer u ita uri vha kone u shuma, vha kone u davhidzana na vhaṅwe vhathu vhane vha khou shuma navho hanefho kha department yene kha muhasho honoyo na nnḓa. Zwino hezwo zwithu zwo nthusa ngauri ro vha na tshikhala tsha u kona u ḓivha uri na musi u kha zwa IT wa u khou vhona zwa uri muhasho honoyo u shuma nga zwifhio, vo local government premier's office. Ro swika haningei nda vha muthu muswa ane u khou ṱoḓa u guda ro fhiwa. Musi ndi tshi vhona vhathu vhe nda vha wana haningei mushumoni vha tshi khou shuma, ndo vha ndi houḽa musidzana ane nda dzula ndi khou sala nga murahu ndi tshi ri ntsumbedzini afha izwi zwi shumisa hani. He nda guda uri vhutshiloni u guda a u fheli. Muthu muṅwe na muṅwe ane wa ṱangana naye u fanela u vhona uri u nga guda mini khaye. Fhungo ḽeneḽo 15 minutes ri vha kha wara ya vhufumi ri na hanefha sa muhashi wa vhatshilisi vha Phalaphala FM uri mathina a huna mabuḓo o tou pimiwaho uri haya ndi ya vhathu vha vhanna ngori hangei muḓini ha Raphulo arali vha khou tshimbila nḓilani goloi ya imai hayi hu tshavha mufumakadzi hu tshavha mufumakadzi vha vula vha vhona uri a goloi yo tou ita hani. Hu no ri mulovha namba mulovha ola o vha mabuḓo o lavhelesaho vhathu vha tshinnani nga maanḓa. Zwino vhafumakadzi vha ṅwaha wa 1956 vho ri vulela nḓila dzenedzi ri vho dzhena naye rapfi ro vha ri si nga si kone u dzhena na khathihi. A ri tou ri gidi luimboni nyana ri khou vhuya ri tshisa phanḓa na vhafumakadzi vhashu. Many nights I cried, I felt so alone. Every day I pray for someone to call my own. Someone must have planned for you and I to meet. Some may say it's crazy luck, but I know you're my destiny. God sent you
God sent you nga msadzi wa vane Pap Johnson vachilesi va Phalaphala FM rinani misatani mtani miniti ulaka wara ya vufumi vahone vanji vachilesi vane vari vakhorira velesa vakhothechisa na uguda vakhoguda vathu vananga bo Emmanuel Sigobo vathu vananga bo Muvali Chipiwa Sikolo bo Deep Renzo bo Victor Badoneta Mugali bo Takalani Adolf Madondo ndi khovona na bo Mukomela Stafumo bo Pfano Fan Ross Rachikopa bo Sigama Manda Bvura bo Humbelani Brenda bo Dakalo Matumba Coolman ndi vamwe vatshilisi vanokhori ri rothe kha ino mbeke ya mushumo ya Chipentshela namusi vatshilisi vasingo hangwa rina bo Tshilidzira Sivaga rina bo Phundulo Munyayi rina bo Rudzani Raphulu rina bo Mudzinga Mathiba matshiloni a ḓuvha ḽa namusi fhedzi na vhone vha ya vha na rina sa vhafumakadzi na musi ri khou pembela heḽi noni ḓuvha ḽa vhafumakadzi kha vha ri mbo ḓi livha mafhungoni a awara ya vhufumi nga Zama o ḓa ndi Zobi zwa vha ḓo zwimbula ndi uyu muwini wa dzi idols ṅwaha wa mahola. Lashoni langa ndilindile njongi xesha buka bonke ontanga bami bayawela mawuthuthatha ukubheka kusele mina ngedwa Lashoni langa ndilindile njongi xesha buka bonke ontanga bami bayawela mawuthuthatha ukubheka kusele mina ngedwa Kusele mina ngedwa Yose penini behlekisa ngaphi Yose penini behlangene ngaphi Every day I gotta fight But I know when the time is right Nami ndizobizwa SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa GCR i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga aluime lwi Alex Nechapasha. Ndo livhuwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhufumi vhathetshelesi ndi Maṱavhelo
President Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelela u ṋetshedza tshipitshi tsha ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi. Mushumoni une wa ḓo farwa nga kha internet hu ḓo vha hu tshi khou hulisiwa vhafumakadzi u mona na shango malugana na u shela havho mulenzhe u fhaṱa lushaka lwa khwiṋe lwa vhathu vhoṱhe. Ṋamusi hu khou fhela miṅwaha ya 45 u bva tsha misumbedzo ya ḓivhazwakale nga vhafumakadzi ya ṅwaha wa 1956 u livha Union Buildings u lwa na mulayo wa u tshimbila vho fara basa. President Vho Ramaphosa vha ḓo amba na lushaka nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri The Year of Charlotte Manyamatleke Realizing the Women's Rights nga awara ya vhu12. Naho mushumo u tshi ḓo farwa nga kha internet, vunḓu ḽa Limpopo ḽi ḓo vha ḽone ḽine ḽa ḓo fara mushumo wa ṋaṅwaha. Zwinzhi kha ri fe nga ramafhungo washu a Vhongile Dumako. As the country commemorates 65 years since the 1956 march to the Union Buildings, more challenges still lie ahead for millions of women in South Africa. But today's address by President Ramaphosa is expected to give hope to those who still look out for assistance from government. Yesterday, in honoring strong women of 1956, the ANC Women's League, led by Nomvula Mugonyane and Mama Sophie de Bruyn, visited the graves of struggle icons Mama Charlotte Maxeke and Mama Betha Qowa. Abongile Dumako, SABC News, Johannesburg. Va JG Zuma Foundation vho sumbedzisa zwa uri vho ramulayo vha president wa kale vho Jacob Zuma khathihi na vhandaulo ya vhutshutshisi ya tshitshavha NPA vha nga ḓikwama muhaṱuli uri tsengo yavho ya mulandu wa vhuyaḓa yo dzudzanyelwaho matshelo i fhiriselwe phanḓa. Zwi khou ḓa nga murahu ha musi vho Zuma vha tshi kha ḓi vha vho valelwa vhuongeloni. Tsengo yavho na muhumbulelwa ngavho khamphani ya zwithavhani ya shangoni ḽa France yo dzudzanyelwa matshelo khothe khulwane ya Pietermaritzburg. Last week, Judge Piet Koen had ordered that all parties be physically in Pietermaritzburg High Court tomorrow when the former president's application to have prosecutor advocate Billy Downer removed. In Zuma's application, his team will argue that Downer's appetite for the case is no longer about his professional work, but rather to politically nail Zuma, who has said the charges against him were politically motivated. However, since Zuma is in hospital, the proceedings hangs in a balance. Zuma's team and the NPA are expected to discuss a possible postponement of this week's proceedings. Nonkuleko Tope, SABC News, Durban. Muchipi ogwevhiwaho o chipa ṅwana Nicholas Nino u khou livhana na vhuḓifari ho bvaho zwi tshi tevhela u wanala na luṱingo thendeleki dzhele ya Baviansport tsini na Cullinan. Ho itwa tsedzuluso u wana uri luṱingo lwo dzhenwa hani ngomu dzhele na vhane vha nga vha vho muthusa. Muambeli wa tshumelo dza ndulamiso vho Singa vha Nxumalo vha ri luṱingo lwo wanala mulovha musi vhaofisiri vha tshi khou tandula. Nino o gwevhelwa u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe malugana na u tenda mulandu wa u tshipa ṅwana wa miṅwaha ya sumbe ngomu vhengeleni ḽa zwiḽiwa ḽa Dross Silverton ḓoroboni ya Pretoria nga ṅwaha wa 2010. O ṋewa thendelo ya u nga ita khumbelo ya khaṱululo malugana na tshigwevho tshawe. Vho Nxumalo vha ri vha khou vhiledzwa nga u wanala luṱingo thendeleki. Cell phones are amongst the items classified as contraband, and inmates know fully that these gadgets are not permitted inside our centers. This is a disturbing development as DCS is working towards having contraband-free facilities. Offender Nino has been charged in terms of Section 23(1) of the Correctional Services Act. He will be reprimanded accordingly, a process which may involve the withdrawal of privileges for a specific period, a reclassification, in other words, a downgrade, and other punitive measures. Nga murahu ha ṅwaha u bva tshekhetho dza vha nga khakhathi shangoni ḽa Belarus, President Vho Alexander Lukashenko vha khou ḓo fara dzulo ḽa vhoramafhungo. Vho Lukashenko vha khou lavhelela u fhindula mbudziso dza ramafhungo wa dzitshaka. Sarah Rainford wa BBC o vhiga zwa uri A year ago, the streets of Minsk were filled with protesters, angry over the re-election of Alexander Lukashenko as president in a vote they were sure had been stolen. The demonstrations ran for months, a challenge like the authoritarian leader had never known. But Mr. Lukashenko's security forces stayed loyal, beating and detaining thousands of protesters. Today at his palace, Alexander Lukashenko will answer questions, including from international media, for the first time since the protests. Fhungo ḽashu ḽihulwane kha ino awara ndi ḽine ḽa ri President Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelela u ṋetshedza tshipitshi tsha ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi ṋamusi. Maṅwe mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhu11.
kha zwiṅwe zwikwamaho mafhungo vha nga ri wana Facebook siaṱari ḽa tshiofisi ḽa mafhungo kha Phalaphala FM na kha Twitter @phalamafhungo. Nda mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Mina bone kha Phalaphala FM na Rupane Thengwe. Ngizwa ingoma, ngizwa inhlokomo, ngizwa isililo, ngizwa isikhalo, ngizwa kulilizela, ngizwa kukikizela. Women crying as if they're humming a song. Women of this world, you are amazing. You fought fiercely and conquered. Your gallant deeds shall forever remain indelible in the minds for generations to come. Makhawekazi esizwe, thina siyabonga. Siyangcocoza, thina siyabonga, siyangcocoza. At a time of apartheid atrocities, at a time of death squads and flag blasts, at a time of soldier student uprising, at a time of total onslaught, women of great courage, you were there and family stood. You championed the cause of the oppressed masses. You fought double oppression. You fought fiercely. You grabbed the sharp edge of the knife. You kept the fires burning. You suffered the consequences. Amazingly, you never succumbed, never gave up, but soldiered on. I know no words enough to describe you. Makhawekazi esizwe, nina niyimbokodo, nina niyinzala abantu, umgogodlo wekhaya. I speak of Adelaide Tambo, Mama Wimbogoto, Albertina Sisulu, Amanda Gwadi, Amina Kachalia, Barbara Hokel, Betty Shabazz, Coretta King, Dorota Mara, Dorothy Nyembe, Mama Wimbogoto, Mama Siyabonga. I speak of Ellen Kuzwayo, Mama Wimbogoto, Fatima Mier, Francis Bart, Mama Siyabonga, Florence Mkize, Mama Wimbogoto, Princess Magogo, Mama Wimbogoto, Gretana Pai, Mama Wimbogoto, Helen Josephs, Helen Susman, Mama Siyabonga, Tuni Blangeni, Lillian Ngoyi, Mayo Angela, Miriam Makeva, Nobukhanya Luthuli, Nontsikelelo Biko, Mama Sobukwe, Sophie Williams, Rosa Parks, Mama Siyabonga, Mama Wimbogoto, Ebenia Mutopeng, Vesta Smith, Victoria Mxenge, Mama Wimbogoto, Winnie Madikizela Mandela, Mama Wesizwe, Mama Siyabonga, Zanele Mbeki, Mama Siyabonga, Mama Wena Wimbogoto, we Mama, ay Siyabonga, Mama Wena Wimbogoto, we Mama, ay Mama Siyabonga, Mama Wena Wimbogoto,
Mama siyabonga. Hayi siyabonga. Mama uyimbokodo. Mama siyabonga. awara ya vufumi rinwi misetor karibu mafunga awara ya vufumi bathelesi baphalaphala fm bakhaḓo wathishelesa mbeke ya mushumo ya nṋe na vhone ṋamusi nga ḓuvha ḽa tshipentshela vha ḓo vha humbula vhathu vha nonga bo Sophie Williams, vhathu vha nonga bo Helen Joseph, vhathu nga bo Lilian Ngoyi, bo vha amba hafha na muimbi washu bo Mzwakhe Mbudi bathelesi baphalaphala fm kha luimbo imbokodo upfi wa thinta mufumakadzi wa thinta tombo bathelesi baphalaphala fm ri kha ḓivha navho vhafumakadzi matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi bo Tshilidzi Rasivaga, ri naye Phindulo Munyayi, ri na bo Rudzani Raphulu, ri na bo Mudzinga Mathiba muḓivhi wa muhumbulo bathelesi baphalaphala fm ṋamusi ri tshi khou ri kuvhangane ri tsibudzane vho kha zwino na zwiḽa ri tshi khou pembelela heḽi ḓuvha nga uri ndi ḽone ḽo ri khurelaho nḓila uri ri vhe hafho ḓivhanyi kha musi ro vha sa ḓo vhuya ra vha hafha na ḓuvha na ḽithihi vho Mudzinga Mathiba vha hone tshe ra thoma afha ro to amba navho nyana zwiṱuku kha ri thoma u pfha khavho uri ṋamusi zwavhuḓi vho farela mini vhathetshelesi vho Mathiba. Namusi vhathetshelesi ri khou ḓovha ri tshi khou amba nga mafhungo a mutakalo wa muhumbulo ri tshi khou pfesesa uri muhumbulo nawo u ya ṱoḓa uri u ṱhogomeliwe u ḓi fana na muvhili. A thi ri kanzhi ri a dzhia ra sedza uri muvhili u khou vhaisala zwino na zwiḽa, ṱhoho ya rema, thumbu ya vhavha, mulenzhe na tshikunwe zwino na zwiḽa nga hazwo. Zwino ṋamusi ya ri ḓovha ro to ri fombe kha u sedza uri mutakalo wa muhumbulo na wone ndi wa vhuṱhogwa nga maanḓa. Ri a tea uri ri u sedze, ri a tea uri ri u ṱhogomele nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho. Ṋamusi ri tshi ḓo to sedza zwithu zwo no to nga ri depression kana ndi zwiḽa zwine ra dzula ri tshi ḓi amba ngazwo, u kandeledzea ha muhumbulo, ri amba nga anxiety, mafhungo a u vha na u tshuwa ri ḓo dovha hafhu ra sedza na mafhungo a grief kana mafhungo a u lila kha tshifhinga tshenetshi ro sedzana na mafhungo a COVID-19 ine ra khou ṱangana nayo. Ri nga ḓi dovha futhi ra vha na u lavhelesa mafhungo a vhushaka nga maanḓa vhukati ha vhanna na vhafumakadzi. Ri nga dovha ra sedza futhi ha na mafhungo ane ra vhidza uri ndi burn out kana u neta lwo kalulaho zwi tshi ḓa kha mafhungo a mushumo kha musi na kha mishumo ya hayani mwashu. Zwi amba uri 1956 vha hone yo to ḓalesa kha musi miṅwe i khou to ḓadziswa na ngauri 1956 ya vha hone vhone tengwe zwi vhona ri tshi amba nga zwo haningei phanḓa. Ri khou livhuwesa nga maanḓa vho Mathiba vhone vha dzula vho vhendevhe vhathelesi vha Phalaphala FM. Ri ḓo vha navho Mathiba ri nga vha vhudza uri nga tshifhinga ḓe vhone kha vha soko dzula vho lindela. Fhedziha ri tshe na vhaṅwe vhaini vhashu hafha vho Mupfa Phindulo Munyayi a tshi khou amba nga mafhungo a u thoma bindu ḽa munetisa ḓa renga mutshini. Zwino kha ri pfhe Phindulo uri zwene zwino renga mutshini wonoyo ni tshi khou thoma bindu heḽo ḽine na ni khou ḽi funa ni khou ḽi shela nga maanḓa fhedziha ḽi tshi khou netisa ho itea mini? Ndo vha ndi tshi kha ḓi ṱalutshedza uri renga mutshini wo thoma sa zwe nda ambisa zwone uri nda neta nda litsha tshithu tsho nḓisaho fhano Polokwane a si uri nda wana mushumo lini ndo ḓisiwa nga uri ndi khou tevhelela customer ngauri ndi tshi thoma bindu langa tshine nṋe nda tenda khatsho zwe nṋe nda thomisa zwone ndo thoma nda rabelela vision yanga ndi khou nyaga uri ndi vhe na guidance ya uri ndi khou ita zwa ngoho na ni sumbedziwa zwavhuḓi uri bono ḽaṋu ndi ḽone na ini kana ndi khou ḓi itela nṋe muṋe na hezwo zwithu nda wana uri hayi kha ndi ṱuwe ndi zwone nda ḓa fhano ndi na mutshini muthihi thi ri na mitshini minzhi miṅwe ya loka miṅwe ya runga ndi nawo runga fhedzi thi nawo loka nda ri kha miyanga nda ri a vha mphe mutshini ṅwedzi muthihi fhedzi ndi tshi swika ḓo shuma nga maanḓa nda renga wanga zwa itea ngo ralo ndi tshi swika nda humisa mutshini wa miyanga after ṅwedzi muthihi nda vha na mitshini mivhili nga ṅwedzi ndo swika fhano Polokwane nga 2018. Ni tshi khou swika fhano vhudzulo no to ṱoḓa ngauri khotsi yanga na miyanga vha overprotective vha tsireledza nga maanḓa ndi tshi khou ṱuwa zwa khou konḓa uri ndi khou againisa na tshelede uri tsho thoma thina customer dzine ha ḓo pfhi ndi na tshelede ya u pfuluwa ndi tsha Polokwane nda amba uri ndo vha ndi na vhugai
vha nga si zwi thembe. Nani na vhugai Phindu? Ndo vha ndi na 2300 nda renga mbete wa 1.3 wa kota na zwino ndi tshe nawo a thi nga u laṱola mbete nda ḓa nda badela rennde ya 1000 rumuni yo dzula mbete fridge nda bva nayo hayani na mitshini mivhili ndi tshi to pateledza mara nda ri a thi nga shoni na musi vhathu vha tshi ḓa ngauri hezwi noni ndi a ḓo tswa gai ndi na vision ndi a ḓo uri ndi tshi bva hafha noni hu khou ḓa tshi tshiṱepe hu tshi bva hafha nda ri nga maanḓa ndi yo fungesa kha uri ndi zwi rabelele ndi zwino na namusi tshiṅwe na tshiṅwe tshe nda ndi khou tshi humbula uri tshi ite kana muloro une wa ḓa ndi thoma nga u rabelela uri zwi khou yo tshimbila na ndi zwine mudzimu khamba zwone na kana ndi nne thi zwino ri a tama muhumbulo wanga na wa tama uri ho funa ndi na botiki ho funa ndi na mini mara nne a thi iti ngo ralo ndi thoma nda amba na mudzimu nda pfa zori ndi zwi ite na kana zwi songo itiwa vhathetshelesi hezwi ri tshi khou amba nga he nḓila ro vhidza Phindu o rali ri khou vha sumbedza uri mathina si mafhungo ori ndi ḓo funa u thoma nda vha na matshelede manzhi uri ndi kone u thoma bindu kho yo thoma nga 3 kota nga 3 kota ha ita henefho Phindu zwino nda shuma miṅwedzi mitano thi ndo ḓa nga August nga December customer dzanga nne ndo paṱutshedziwa nga maanḓa nga customer dzo fhulufhedzea dzo ndzhia sa murathu dzo ndzhia sa mukomana muṅwevho ane a vha na nnḓu a ḓa ri Phindu a fhethu haṋu ndi u ṱukusa mani a ri ṱuwe ni yo tsheka muḓini wanga ndo renga muḓi ni yo tsheka ni ḓo dzhia iṅwe phisi ndaya nda ri rende vha tshi amba nda ri a thi nga koni vha ri okay a nda vhuya nda dzula hafhaḽani January February nda ri hayi mani uwa ndi khou ḓiimisela murahu uri nṋe fha ndo to ḓisiwa uwa ndi khou ḓiimisela murahu nda mbo ḓi vha foinela nda ri hai ndi ḓo dzhia vha ri yo no dzhiwa hei nda ndi yo ṱoḓa gai hune muthu o to nḓela zwi amba ndi tshi ya huṅwe ndi khou badela dzi deposit zwine thi nadzo vha vhuya murahu kha nṋe vha ri hayi houḽa muthu o dzhena u ḓo mu bvisa ha dzhena iṅwe nda paka nda pfulutshela he nda pfulutshela hone ndi tshi pfulutshela he nda pfulutshela hone nda renga mutshini nnḓu ndi ṱhukhu futhi bindu ḽi khou hula vha vhuya vha ri hai ndi khou pfulula kha iḽa nnḓu iyani yo dzula ndi khou amba nga muthu muthihi ane u dzula a hanefha o lindela uri zwithu zwi iteye zwino zwi amba ezwo zwithu a si nne ndi zwa mudzimu u dzula o lindela nda pfulutshela kha iṅwe nnḓu futhi uri ndi pake mitshini zwavhuḓi na thundu habe na thundu dzi khou ḓala hai zwino nga January ndi na muṅwe mitshini nnḓu ndi ṱhukhu ndo lindela ndi tshi founelwa hone kha vhe ene futhi o no nseiva ngori ndo fhiwa honoyo a dovha a nseiva a ri hayi pfulutshelani kha heiḽa iṅwe zwino zwa zwino mitshini yanga yo dzula zwavhuḓi ndo dzula zwavhuḓi ndi tovha na fhethu ho khathela ha mitshini ndi na vhudzulo ho dzula zwino vha zwone hezwo zwithu ndi zwithu zwine wavha u tea wo ḓifunga ngori a zwi zwithu zwo leluwaho a si mafhungo ri tshi khou amba ni na vhashumi afho mushumoni wanu zwa zwino nṋe ndi na vhashumi ende zwa zwino ndi na project ine ndo nyaga u i thoma nga nṋe muṋe zwa bala mara ende zwoṱhe zwo no ma prepared ndati kha nthome ndi litshe ndi thome ndi zwi rabelele na musi zwo dzhia ṅwaha mara zwi tshi yo thoma ndi a zwi ḓo takuwa he nda takuwa hone na hone nda vha hone na project ine ndi khou yo i thoma i ḓo takuwa hanefho ya dovha ya hula unga sa phika ni nga ri hevedza uri ndi thandele ya mini heyo zwavhuḓi zwa zwino ndi khou yo thoma u ita zwikipa zwikipa thi ano maḓuvha wana zwo ṅwaliwa mara nṋe ndi khou yo zwi ita nga nḓila ye nda sumbedziwa ngayo uri ndi zwi itise hani nda dovha hafhu nda embroidera ndi khou prepare ku boutique nyana mara plan yanga na mudzimu not yanga plan yanga na mudzimu ndi uri ndi ite dzi outlet hoṱhe u bva Venḓa u swika na mavhengele anu ndi vha na mavhengele anga ane haho nga ngomu kha retail a to vha anga if i phika kha ibe phika yo ḓiimisaho mara zwa zwino zwine ndi khou focus kha zwo ndi zwo uri
ndi ite nthihi nahone ine ya vha hayani ndo no thoma i prepare na musi vhathu vha tshi dzhena so phindu ezwi zwithu ndi mini ezwi zwithu awara ya vhufumi ri kwamba nga muswa umufumakadzi u kha ḓi tou vha muswa zwi amba uri wa ṱuṱuwedza na vhafumakadzi vhaswa ngauri zwi a konadzea arali muthu o ḓifunga ri sathu ya kha vhaṅwe vhaini vhashu ndo soko pfa mahevhehevhe afho uri una vhaṅwe vhaḓivhalea vhane na vha rungela uri ani khou sokou tou rungela ḽifhedzi hu na vhaḓivhalea vhane na vha rungela ndi vhathu vhafhio vhaṅwe vhane na vhambadza phindu tsha ndeme ro fhiwa ndi tsha uri muswa ono nga nne a tshi thoma business khavhe na uri na clientele uri ndi khou yo rungela vhafhio ndi khou yo rungela vhafhio nne ndo tou thoma business yanga ndi na clientele yori havha noni ndi khou nyaga hanevha havha noni zwino nne ndo shuma na worship house ndo shuma na vhathu vhanzhisa vhaṅwe thinga vhavhali mara a tori ndi tou amba muthihi ane nga ḓo zori muṅwe na muṅwe u ḓovha a khou ḓivhusa uri ndi ene onani ndi nne ndo dizayinela rokho ya shudu ya mahola a tshi khou vhuyela ngeno Limpopo shudu ri khou amba nyalunako wa Afrika Tshipembe heiḽa yo naka ya ṅwenda ndi nne koliwa arali vhathu vha sathu vhona mishumo ya phindu vha lavhelesa rokho ya shudu nyalunako wa fhano Afrika Tshipembe we a murungela obva na masheleni ano to swigidi zwivhili fhedzi rindani mesete fumbili nthihi minete ubva kha wara ya vhufumi zwino u bva afha phindu no amba thandela zwiṅwe zwine na khou tama u ita ndi mini isi thandela ya urunga fhedzi ndo thoma a tiri zwino nga COVID-19 nga maanḓa nne ane nda shuma nga maanḓa nga dzi event ngauri ho vha hu si na minyanya dzi party ra vha ro sokou dzula zwino nda mbo ḓi ri hai man ndi a kona u rengisa nne nga maanḓa nne ndi a kona u amba na vhathu nga maanḓa ndi nga ndo dzhielela wopnyai mara ndi a kona na vhathu nga maanḓa nda ri no a ndi ite zwithu zwine zwi nga si mphe mutsiko zwine nda zwi kona zwino ndo thoma u rengisa zwithu zwa u cleaner ndi a ḓo vhafumakadzi kana hu na COVID-19 kana a na COVID-19 vha kulumaga zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwe nda ndi tshi khou thoma ndo vha ndi khou ri ndi khou zwi thoma ngauri zwa zwino zwithu a zwi khou tshimbila zwavhuḓi mara ndo no thoma nda sipfa zori hai ndi nga si tsha kona u litsha zwi amba uri zwi a ṱuṱuwedza uri mathina a ri vhei makumba kha bakete nthihi ine a siko ri ndi na bindu langa lo runge ḓo sedza hanefho nda ita nyisedza fhano na fhaḽa zwi khou ṱuṱuwedza nga maanḓesa phindu ri na mimisete fumbili minete ubva kha wara ya vhufumi vha kha ḓo vha thetshelesa mbekanyamushumo ya na vhone ṋamusi kha Phalaphala FM ḓuvha ḽa vhafumakadzi vhathetshelesi hune vha vha hone ndi a fulufhela vho dzula vho ḓigeḓa vha khou thetshelesa havha vhafumakadzi na u ṱuṱuwedzea vha khou ṱuṱuwedzea kha ri mbo ḓi gidimela kha rasivaka bo vha vhono amba uri vha takutshedza ha itea mini vha tshi dzhia buḓo ḽe vha dzhia ḽone zwazwino kha lavhelesa uri vho dzhia ḽeneḽo buḓo ha itea mini u bva henefho ngauri kanzhi vhathu vha tshi dzhena tshikolo vha ndi tshi bva hafha ndi funa u tholiwa fhedziha vhone vha ita mini vho Tshilidzi ri vhuyelele khavho uri nga murahu musi vho dzhena tshikolo vho wana pfunzo dze vha wana dzone ha itea mini u bva henefho ngauri vha na u swela uri vhathu vha fhole uri ri shume kha tshiimiswa tshine tsha pfi laboratory medicine we practice laboratory medicine ndi tshi tou fhedza internship hanefho he nda vha ndi khou ita hone internship bombo ḓi ndzhia nda shuma hone mushumo wanga zwiṱukuṱuku ndi tshi khou tou nyaga u dodombedza ndi shuma sa muṱoḓulusisi I'm a health investigator zwi amba uri ri shuma u ṱoḓulusisa nga ha mutakalo wavho vhone kha hoyu mushumo
ari thathubi mulwadze o to da straight kha rine ri thathuba mulwadze example nga kha malofha nga kha pap smear hezwi zwine wa wana kha musi wo ya dokotelani dokotela ari ndi khou nyaga u vha dzhia malofha ndi vha ite dzindingo hezwiḽa dzindingo dzi itiwa nga rine dzi itiwa nga vhathu vha u qualifyaho hezwine nda ita zwone nga kha dzindingo hedzo ri kona u wana dzimvelelo hedzo mvelelo vhone arali vho itiwa dzindingo zwi bva kha uri dzindingo idzo ho vha hu tshi khou ṱoḓa u sedziwa mini fhedzi nga kha dzindingo hedzo ri a kona u vhona almost malwadze oṱhe dzindingo hedzo dzi thusa muthu uri a kone u ya a wane mutakalo wo tsireledzeaho a wane dzilafho ḽi shumaho nga uri kha hedzo ndingo ro fhiwa a ri lingi vhathu vha no khou lwala fhedzi vhathu vha thetshelesi vha ḓo zwi humbula uri example wa vhuya wa fhirisa 40 years wa munna u tea u tshi itiwa dzindingo dza prostate ṅwaha muṅwe na muṅwe na musi u sathu lwala dzindingo dzashu dzi thusa uri vhone vha ḓivhe tshiimo tsha mutakalo wavho naho vhone vha sa khou pfa vha tshi lwala dzi dovha dza thusa futhi kharali vhone vha tshi khou lwala dzi thusa uyo ane a khou vha treata One vakongwana okay dzindingo dzine ra dzi ita dzi dovha dza thusa uri uyo ane a khou vha ṱhogomela a ḓivhe uri vhone vha khou lwala mini nahone arali vha tshi khou lwala uvho vhulwadze havho hono doledzela u swika gai ndi treatment ingafhio ngafhani ine ya ḓo thusa u lwa na vho vhulwadze dzindingo dzine ra dzi ita dzi dovha dza thusa hafhu sa tsumbo kharali vhone vha tshi dzhia mushonga kha musi wa swigiri dzi a thusa u sumbedza uri vhone uyu mushonga une vha khou shuma vhane vha khou shumisa u khou shuma na zwi thusa dokotela wavho a dovhe a kharali a khou tea u adjusta treatment yavho nga u to ralo zwino vhone arali vha tshi itiwa kana vho vhuya vha itiwa dzindingo dza laboratory nduri muthu ane a itiwa dzindingo dza laboratory u wela kha vhathu vhane vha wana thuso yo tsireledzeyesaho nahone thuso ine zwi vha na vhuṱanzi uri i ḓo shuma Sa fumbili malo minute bva kha wara ya vhufumi ri na misi yoṱhe zwezwi vho amba nga dzindingo dzine vha ita vha ḓo sumbula sa zwino ri kha ṅwedzi wa vhafumakadzi vha nga mafhungo a pap smear ndi a fulufhela vhafumakadzi vha khou ya vha tshi ṱolwa nda ndi khou amba vhege yo fhelelaho hafho uri nga ṅwambo wa covid upfhi vhafumakadzi a vha khou ya nge vha tshi ṱoliwa maḓamu vha dovha hafhu vha itiwa pap smear vho amba nga urali ndi a fulufhela zwi ḓo ṱuṱuwedza vhafumakadzi uri vha yo itiwa dzindingo dzenedzo vha dovhe vha ṱolwe fhedziha barasibaga kha lavhelesevho kha bindu ngauri hu na vhathu vha no shuma hafho dzi lab ri a ḓivha madzina a dzi lab o fhambanaho fhedziha vhone mombo ḓi to zwi dzhia vha zwi ita bindu ḽavho khomela vha vhudze vhathetshelesi uri bindu ḽavho ḽi pfhi honeha ḽi tshi wanala ngafhi na ngafhi right ndi khou livhuwa ndi khou pfala ri roṱhe okay ndina tshenzhemo ya miṅwaha ino swika 16 ndo ḓipfumbudza ndi tshi kha ḓi shuma kha dzi private laboratories for more than 13 years zwezwi ndi tshi khou ḓi shuma nda vha na muloro wa u tou ḓivulela bindu ḽanga heḽinoni bindu ḽi pfhi Arise Health Laboratory hafha kha i laboratory ri wana mitshini yoṱhe ine ya tea u vha hone laboratory ine ya testa dzi test dzoṱhe mitshini i shumaho zwezwo zwine yo fanela u shuma zwezwo nga tshikhuwa ipfhi state of art laboratory ro thoma nga ṅwaha wa 2017 main branch yashu i wanala Joburg Flora Life Hospital ba tshi google hafha la vha ḓo ri wana kha arisehealthlaboratories.com ndina branch ya vhuvhili ine ya vha hone hafha Thohoyandou block G
hafhanoni laboratory heyi i vhaliwa kha laboratory yo thoma ya mufumakadzi wa murema ine ya vha a successful laboratory. Ri a fhululedza. Ndi khou livhuwa. Laboratory hafhanoni ro fhiwa ri ita dzindingo dzo fhambananaho, ri dovha hafhu ra ita na ndingo dza COVID-19 hune musi vhone vho ḓa kha riṋe u itiwa dzindingo dzavho vha dzi wana ḽeḽo ḓuvha. Ri dovha ra ita na dzi ro fara mazhaka nḓila hafha kha ino mbekanyamushumo namusi vhathetshelesi vha Phalaphala FM avha vhudze na vhaṅwe uri hu khou itea zwi a hula hafha kha mbekanyamushumo namusi vha ḓo ṱuwa vho guda vho vhuyelwa nga zwithu zwinzhi nga maanḓa ngauri vhafumakadzi vha khou sumbedza zwori mathina a huna zwine ha tou pfhi hezwi muthu anga zwi swikeleli hu sina ndavha uri ubva ngafhi hu sina ndavha uri o ṱangana na vhonyi kana u kha muvhala ufhio. Ndi hafu bva kha wara ya vhufumi ri na nwi misi yoṱhe kha ri ḓi humela hangei kha Vhoraphulu. Vhoraphulu hei vho dzhena kha nḓowetshumo ine vho ḓi amba hafha uri hovha hu vhathu vha vhanna nga maanḓa zwo vha zwi sa vhafhi luvalo vha vha sa tshuwi uri zwino hafha nṋe ndo tou dzhena kha buḓo ḽa vhathu vha vhanna nga maanḓa ngo rali hu ḓo itea mini kha nṋe? Ndi khou livhuwa ro vhona vhathetshelesi zwone zwa u tshi kha ḓi aluwa zwi a u challenge wa vhona ungari khamusi hu na zwithu zwine vhathu vha vhanna vha nga zwi kona zwine iwe sa mufumakadzi wa nga si zwi kone mara fhedzi ngauri nṋe ndi muthu ono ḓiimisela musi nda dzhena kha tshithu ndi vhudza uri ndo tendelwa u dzhena kha hetshi tshithu ndi fanela uri ndi sumbedze uri na nṋe ndi nga zwi kona hezwi zwithu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha sia ḽa mushumo. Kupfesesele kwanga ndi kwa uri mushumo u ya nga job profile. Arali wo aplaya mushumo wa sumbedzisa zori iwe vhuḓifhinduleli hau kha unoni mushumo ndi hezwinoni na hezwinoni na hezwinoni. Ndi zwa vhukuma uri kha ndi ri kha nyimele yanga ngauri kha vhurangaphanḓa ndi muthu wa mufumakadzi fhethu ho ḓalisaho vhathu vha vhanna. U fanela u ṱanganedza uri vhathu a ni fani. Hu na vhathu vhane vha vhona ungari muthu wa mufumakadzi zwiṅwe zwithu anga si zwi kone. Fhedzi a u tei u tou kwata wa hei nṋe ndi khou dzhieliwa fhasi. Iwe u fanela uri u vhone opportunity ya uri u sumbedzise uri na muthu wa mufumakadzi hezwinoni zwithu anga zwi kona. U songo tenda u dzinginisiwa ngauri u khou sedzeliwa fhasi. U songo tenda u nyamisiwa muthu ngauri zwinyamisi ndi zwinzhi kha zwoṱhe zwine ra vha ri khou zwi ita. Fhedziwo u fanela u ḓifunga wa ima wa ḓivhudza uri nṋe ndi yo bvelela kha ḽene ḽi sia ngauri hezwi zwithu zwoṱhe zwine nda khou tea u shumana nazwo ndi zwithu zwine nda zwi ḓivha ndi zwithu zwine nda zwi kona. U songo nyamisiwa nga vhathu kuvhonele kwavho nga nnḓa musi iwe u tshi ḓivha uri nṋe ndi na bono ndi na hune nda khou ṱoḓa u swika hone. Muṅwe muthu anga vha sa khou zwi vhona. Muṅwe muthu musi wo sedza rosiwa ha koni u vhona uri iwe u ḓivha mini. Ndi ngazwo vhutshiloni u tshi nga wana vhathu vha vhafumakadzi vha khou nyadziwa huṅwe uri vha nga si kone hezwinoni na hezwinoni. Fhedzi nṋe ndi vhona hu yone opportunity khulwane ine muthu a tea u i shumisa a ima a ḓisumbedzisa a imela na vhaṅwe vhafumakadzi hezwi ri khou tshila ro ralisa vhafumakadzi a ri ngo sedza mifhedzi. U fanela u ḓivha uri musi u tshi ita tshipembe tshau tsha uri mufumakadzi o swika o zwi kona o bvelela. Hu na vhaṅwe vho no khou tevhela vho u sedzaho. Hu na vhaṅwe vhe vha vha khou nyama vho u sedzaho vha khou takutshedza musi vha khou vhona u khou bvelela. Zwino ndi zwe ra ṱangana nadzo ro fhiwa na vhathetshelesi nṋe mushumoni ndi dzi fenya nga u sedza uri nṋe mushumo wanga u ṱoḓa uri ndi ite zwifhio. Fhedzi vha kha mushumo honoyo na hu tshi mushumo u takadza hani a huna fhethu hu sina khaedu dzine vha ṱangana nadzo afha mushumo ndi dzifhio honeha vha dzi lavhelesa sa uri ndi khaedu dzine nda khou ṱangana nadzo sa zwino ndi mufumakadzi nga phanḓa na vhathu vha vhanna kana ndi khaedu dzo angarelaho dzine na vhanna vha nga ṱangana nadzo? Ndi khaedu dzo angarelaho ngauri musi u murangaphanḓa musi wo fhiwa opportunity ya u langa kha ḓi hune nda shuma hone ndi na vhathu vhane vha vha 20 vhane vha ripota kha nṋe. Kha havhanoni vhathu vha 20 vho no ripota kha nṋe 70% yavho ndi vhafumakadzi ende ndi kha environment ya IT. So zwine
zwe nda zwi vhona ndi uri musi ri mushumoni ri fanela u pfesesa uri mushumo washu u khou ṱoḓa ri tshi swikelela zwifhio. Ri fanela u kona u vhona u fhirisa muthu zwine a vha zwone. Ra sedza uri tshiimiswa itshi tshine ha vha khatsho tshi khou lavhelela uri ri ite zwifhio. Zwino iṅwe ya dzi challenges dzine dza vha hone musi u khou shuma na vhathu Rofiwa ine ndo no ṱangana nayo ndi ya uri musi u khou ranga phanḓa vhathu vhane vha vha vhahulwane kha iwe. Tshiṅwe tshifhinga vha vha khou pfha uri mara hu muthu ndi muṱuku ndi khou mufhira ṅwana a nga ri vhudza mini. Ṅwana a nga ri vhudza mini. Zwino musi uyo ṅwana ane u khou ranga phanḓa vhathu vhahulwane u fanela u pfesesa uri mushumo u khou ṱoḓa ni tshi ita zwifhio. Ṱhonifha vhathu musi u khou shuma navho. Ambedzana na vhathu musi u khou shuma navho. Vha sumbedzise zwine zwa khou tea u swikeleliwa. Vha ite uri vha pfesese uri vhuimo havho ndi vhufhio, hau ndi vhufhio kha zwine na khou ita hafho mushumoni. So hezwo zwithu Rosiwa ndo zwi vhona nga uri mini ndo sumbedzisa mathomoni uri ndo thoma nṋe kha internship ngei department ya finance. Musi u khou thoma u khou aluwa kha career yawe u ḓo tshimbila u tshi ṱangana na challenges dzo fhambananaho. Dziṅwe dzi khou itela hune wa khou ya hone. U ṱori musi zwi khou konḓa u kha internship wa laṱela thavhula wa ri nṋe zwi khou konḓa. Mushumo na muṅwe na muṅwe u na dzikhaedu dzawo. Mara nṋe ndo zwi vhona uri hoṱhe he nda shuma hone ndo ya nda shuma kha private company. Nda zwi vhona uri private company yo ngudisa uri ndi pfesese uri environment ya mushumoni ndi environment ire very professional. So musi wo dzhena u murangaphanḓa u fanela u pfesesa uri u kha environment ine i khou ṱoḓa u tshi ḓifara nga nḓila yo raliho. U songo dzhena wa ri nṋe nga houḽani ndi ya muḓivha, houḽa ndi mungana wanga, houḽa ndi feiva yene, a si yone environment heyo ya mushumo. U fanela u ḓivha vhuimo hau, u fanela u ḓivha zwine tshiimiswa tsho khou ṱoḓa u bvisa tshone. Khaedu dzi a ḓa mara i vha positive wo sedza hune wa khou ya hone, wo sedza goal dzine wa khou fanela u achieviwa. So dzi challenge dzi hone Rosiwa mara kha dzoṱhe nṋe a thi athu vhona challenge ye nda vhona uri yo ndzhia nḓila. Mara ndo vhona opportunity ya u guda, yo gonya vha tshiya nṱha, ya u gonya ndi tshiya nṱha. Ende zwino ndi a appreciate ndo vhuya nda shuma na muṅwe mufumakadzi Rosiwa we a vha ndi tshi pfha ungari hoyu muthu u a ntambudza. Hoyu muthu u dzula o sedza tshiṱuku na tshiṱuku, tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda khou ita Rosiwa ndo dzhena nga tshifhingaḓe, ndo bva nga tshifhingaḓe, ndo ita mini. Hezwiḽa zwithu Rosiwa ndo ndi tshi pfha zwi tshi ndemela mara houḽa muthu ndi a mu livhuwa. Ndi uri kana nda dzhena kha environment iṅwe na iṅwe ahuna zwine zwa nga vha lemela. Ndi vhona ungari a ndi nga si balelwe u tshila na muthu o no konḓa ngauri ndo no fhira kha muthu o no konḓesa. Ndi uri na hafha hune nda vha hone tshiṅwe tshifhinga ndi tou ita ndi khou sea uri nṋe ndo no konḓeliwa vhathu. Ahuna tshine vha nga dovha vha nyita. Nṋe ndi khou ya phanḓa, ndi khou ya phanḓa ngauri ndi khou pfesesa uri ndi khou ṱoḓa u swikelela zwifhio vhutshiloni. Vhathu vha khou ṱuṱuwedzea tshoṱhe zwenezwi vho amba nga u rali vho fhindula na fhungo ḽine ro vha ri khou amba ngaḽo vhege fhela ri khou lavhelesa nga vhurangaphanḓa ha vhafumakadzi. Vho fhindula phindulo nnzhi nga maanḓa. 12 minete ri vha kha awara ya vhufumi na vhuthihi ri na nwi Mr. vha khou ḓo thetshelesa mbekanyamushumo yone na vhone ṋamusi ya tshipentshela. Ri na vho Rudzani Raphulu, ri na vho Tshilidzi Rasbag, ri na vho Phindulo Munyai, ri na vho Mudzinga Mathiva matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Fhedzi ri na vhafumakadzi vhanzhisa nga maanḓa vho thetshelessaho heino mbekanyamushumo. Ri kha ḓi tou ḓa kha vho Raphulu ngauri vhone vha mufumakadzi a re na muṱa kanzhi u ḓo wana u tshi pfhi havhaḽa vha vhurangaphanḓa vha khou vhudisana fhano hayani. Vha khou zwi konisa hani u zwi eḓanyisa mushumoni na muṱani? Nṋe ndi khou koniswa nga mudzimu Rosiwa. Tshine nda nga livhuwa mudzimu ngatsho nga maanḓa ndi uri nṋe ndi na mufarisi ane a tou vha thikho kha nṋe vha no pfhi Vho Mpho Raphulu. Zwino na Vho Mpho Raphulu khamusi nda tou ṱalutshedza zwiṱukuṱuku musi ndi khou ya kha phindulo yawo ndi uri ri na ministry wo no pfhi Marriage by God's Design une ri a guda badi nga zwa mbingano. Zwino tshe nda gudesa kha mbingano ndi uri musi u tshi vhuya hayani pfesesa uri vhuimo hau hayani na dzi responsibility dzawo dza hayani ndi zwifhio.
nduri watozvisedza rokuwapfi hedzi zvithu wazvimwara pasi zviviri totoona zvithu zvopambana ngamanda zvino nditosesiwa ngauri musi ndi mushumoni ndiyadifunga ndapfesesa uri vhudikiri hanga mushumoni ndi vhufhio fhedzi ndichivuyayani ndivuya ndapfesesa uri zvino hapa ndi mufumakadzi wavomphuraphuru achimanjara hakanoni hayani zvino hakanoni hayani risa panda ngafungo ndaipfila mudzimu ripfila mudzimu nesa mufumakadzi mindededza kuti chichisa hani navoraphuru ndi avisise hani vana ngandiya ine machero vadova vadzulapo vane vachira zvavhudi vakona vana impact ka-community ine rakuchira khayo zvino ukona usambanisa zvinthu kudziya uri udisipe chifhinga chautodopfesa uri ndi mushumo ndi mini ndingano ndi mini nahone ndavhelelo dzine dzava hone kha mbingano yawo ndi dzifhio zwino nne rosiwa ndishumisa nga maanḓa mafhungo a planning na u prioritizer zwithu ndi uri ndi hayani ndi kona u pfesesa uri priority yanga ndi muṱa zwino priority yanga ndi fanela u ita tshifhinga tsha vhana ndi fanela u ita tshifhinga tsha u ḓidevelopa nne muṋe hezwo zwithu ndi zwinzhi zwi ṱoḓa vhuṱali ha uri muthu a kone u plana u kone u prioritizer zwithu zwawo zwavhuḓi u kone u manedzha na tshifhinga ngauri musi u sa kone u manedzha tshifhinga u nga si wine rofhiwa u tshi bva mushumoni wo wana bodo yo u lindela zwino tshiṅwe tshifhinga zwi dzhia uri mukara wo lindela hembe zwiṅwe zwithu ndi uri fhungo ḽa hembe ḽi khou ntakadza ngauri ḽi ufha opportunity zwiṅwe zwithu outsourca zwine u nga si kone u ita u fana na hembe u nga ṱoḓa muthu a u thusa u aina hedzi hembe zwavhuḓi nga weekend hone hayani kana wa bika zwiḽiwa na musi zwo no sika na matshelo wa ḓivha uri kha na u bika matshelo ndo dzula ndo dzudzanya ndi uri zwithu zwau u zwi vhekanye zwavhuḓi nga nḓila ine na iwe zwi ḓo ufha tshifhinga tshine wa kona u awela wa kona u tou dzula fhasi wa kona u tou humbula uri mara vhutshiloni nne ndi ṱoḓa mini vhutshiloni nne ndi khou ṱoḓa vhona wa kona u setha uri ndi khou ṱoḓa u swikelela mini ndi ḓo tshimbilisa hani miḽoro yanga ndi ifhio ndi ḓo i swikelela hani ngauri rofhiwa nne ndi tenda uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi tshi tsha ḓuvha nne ndi khou vhona uri ndi opportunity ya u swikelela muḽoro wanga ndi ngazwo ndi tshi ambesa mafhungo a u guda u tshi bva nga gethe muḓini tenda uri ndi khou yo guda tshiṅwe tshithu tshine muṅwe muthu a ḓivha tshine nne a thi tshi ḓivhi ḽi khou pfhalesa fhungo ḽeneḽo 18 minete ḽi vha kha wara ya 11 ri na nwi misi yoṱhe zwavhuḓivhuḓi hafha ri khou tou amba mafhungo a khonadzeo ri khou amba na mufumakadzi vhane vha vha kha vhurangaphanḓa kha buḓo ḽine ho ḓalesa vhanna ra vha amba na vhafumakadzi vhavhili vhane vha vha kha mabindu vho Rasivhaga khathihi na Phindulo vha kha mabindu a vha vhafumakadzi ri na vho Mudzunga Mathivha na vhone vha na bindu ḽavho fhedziha ri na musi ri khou lavhelesa nga maanḓa mafhungo a mutakalo wa muhumbulo ngauri ndi muḓivhi wa muhumbulo ri ḓo vhuya khavho zwene zwino sikali vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri tshi sa phanḓa na nyambedzano yashu vha songo hangwa mafhungo a mutakalo wa muhumbulo a kha ḓida vhone vha dzula vho vhea nḓevhe nga u tou rali kha ri yo luimboni zwa zwino sikale ka ri ḓo dovha hafhu ra vha ri tshi khou amba na vhaeni vhashu Rivakhodanga ukonderera vafumakadzi vatangana nazvikondawo bedzi vapera panda na usina patani vafumakadzi patani vafumakadzi nisongotenda
pani Tony pani vafumakazi Vatoni peni Tony pani vafumakazi Vachitambudzwa ngaurwiwa nangauchimiwa avari chiufura naukonderera vakonderera namusi zvichivava vatani vafumakazi Tony Penny Tony Pani vafumakazi Tony Pani Tony Pani vafumakazi Tony Penny Tony Pani vafumakazi ndi 12 minete uri vakhawara ya vufumi na vuthihi vafumakadzi va Afrika nga makhadzi mpilo vathilisi va Phalaphala FM hopfi kha u ṱhonifhiwe vafumakadzi ndi wone mulaedza une na wone ri khou isa kha tshitshavha namusi ngauri vha ḓo zwihumbula uri zwenezwi ho ḓa ṅwedzi hoyu wa vhafumakadzi ndi hone hune wa wana u tshi vhigwa mabulayo u tshi vhigwa mafhungo o tambudzwa zwino ra ri khou ri kha lushaka kha ri se phanḓa no ita zwene luimbo lwa khou amba zwone hu ṱhonifhiwe vafumakadzi ndi vha ndeme nga maanḓa vafumakadzi vathilisi va Phalaphala FM mbona ri vha khou tama u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga nnḓani ha uri vha rumele milaedza yavho kha email na u rumela milaedza yavho kha siaṱari la Facebook vha rumela milaedza yavho kha WhatsApp number yashu ine vha 072 897 8325 072 897 8325 vha shela mulenzhe kha hino mbekanyamushumo ya tshipentshela namusi ya ḓuvha la vhafumakadzi vhunzhi ha vhafumakadzi ri a zwi ḓivha uri vho dzula mahayani namusi tiri ndi holiday wa wela vha khou ḓiphina nga heino mbekanyamushumo ri to ri gidi ri nwa maḓi nga u rali ri kha ḓi vhuya na vhaeni vhashu ndi vha humbudze uri ri na vhurudzani raphulu ri na vho tshilidzi rasivaga ri na vho phindulo munyai khathihi na vho mudzunga mathivha ro ḓigeḓa navho fhano nḓuni dza khasho ya tshipentshela kha ri nwa maḓi ri vhuya khavho zwine zwino usikali. The Compensation Fund i khou ḓivhadza vhashumi vhoṱhe vha muḓini uri zwino na vhone vho katelwa nga fhasi ya mulayo wa Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act COIDA. Hezwi zwi tou amba uri zwino na vhone vha tea u badelwa arali vha huvhala kana vha kavhiwa nga vhulwadze musi vha mushumoni. Vhatholi vhoṱhe vha vhashumi vha muḓini vha khou ṱuṱuwedza u ḓiṅwalisa na The Compensation Fund. U ḓiṅwalisa kha vha ye ofisini dza vunḓu kana muhasho wa zwa mushumo u re tsini na havho. U wana mafhungo nga vhuḓalo kha vha founele 0860 105 350 kana 0800 321
3322 kana vha rumele mbudziso dzavho kha cfcallcenter@labour.gov.za kana registration cf@labour.gov.za kana vha dzhene kha labour.gov.za. The Compensation Fund i shumela vhone. kha vha dzhie bindu ḽavho vha ḽi vhee kha luṅwe luṱa nga kha maanḓa na u kona u swikelela kule ha SABC. arali zhendedzi ḽavho ḽi tshi bindudza vhukati ha 10 million na 50 million randa nga kha khungedzelo nga ṅwaha, vha nga khwaḽifaya u wana business boost bonus ya 25% ya khungedzelo kha zwiṱitshi zwa khasho zwa SABC kha randa iṅwe na iṅwe ine vha i badela kha riṋe. Kha vha dalele sabcsales.co.za u wana mafhungo nga vhuḓalo nga ha bonus business boost ya 25% u bva ha SABC. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Ndi nṋe Luvhengo Singo, ndi mufumakadzi muṱuku wa miṅwaha ya 35. Ndi shuma mishumo ya zwanḓa. Mishumo ine nda i shuma, ndi shuma u ita mafasiṱere a aluminium na magethe na dzi garage door. Mishumo ya zwanḓa a ina uri vha mufumakadzi mushumo muṅwe na muṅwe wa zwanḓa vha nga u ita, a huna mushumo une a ri nga u shuma. A huna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza. Ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi. Phalaphala FM. Lena vhone kha Phalaphala FM musumbuwo u swika ḽavhuṱanu awara ya ṱahe u swika awara ya 12 masiari. Ndi 3 minute uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi vha kha ḓo vha thetshelesa mbeke ya mushumo ya nṋe na vhone 87.9 swika kha 107.8 kana vha ri doba kha www.phalaphalafm.co.za kana kha channel 811 channel ya DSTV. Ri na vhafumakadzi hafha nḓuni dza khasho ṋamusi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhoṱhe vho ri tielela vha khou thetshelesa u ṱuṱuwedzwa nga vhafumakadzi vha vharangaphanḓa nga vhoramabindu zwine zwino swika ri ḓo vha ri tshi khou amba na nga muḓivhi wa muhumbulo. Ri mbo ḓi ya kha vhutshilidzi Rasivaga amba nga mafhungo a mabindu vho amba na zori mabindu avho a wanala ngafhi. Fhedziha kha ri lavhelese vho ngauri vha muthu wa muṱa vha kona u zwi vhambedzani kana vha kona u zwi shuma hani nga ngeno vha na bindu nga ngeno vha na muṱa, a huna zwiṅwe zwino khou salela murahu navho Rasivaga. Ndi khou livhuwa ro fhiwa na vhafumakadzi vhoṱhe vho thetshelessaho na vhathu vhoṱhe vho thetshelessaho. Ro fhiwa nṋe ndo fhaṱutshedzea nga maanḓa ngauri muṱani wanga u thoma kha mufarisi wanga, vhana vhanga, ndi vhone vhathu vho thoma vhane vha rabelisaho mushumo wanga. Ndi vhone vhane na musi ri khou tshimbila ra ṱangana kha musi na bodo yo ṅwela upfhi doctor ngauri dzi client dzanga vhunzhi ndi madokotela. Ndi vhone vhane vha ya lwela na zwo ri mami afha vhono ḓa na vha visitor. Mufarisi wanga u nthusa nga maanḓa kha mafhungo a business. Zwine zwa amba zwa uri zwi ita uri nṋe sa mufumakadzi na musi ndi tshi swika hayani mushumo wanga u leluwe. Hu na a level of understanding na nṋe ndi a zwi pfesesa zwa uri mushumoni na hayani a si fhethu huthihi. Ndi hayani ndi fanela u ita zwa uri zwa hayani zwi tshimbile. Musi ndi hayani ndi tea u sedza dzi goals dzanga zwa uri ndi khou ṱoḓa u vhona muṱa wanga u tshi ya gai. Ro fhiwa na vhathetshelesi vhoṱhe na vhafumakadzi vhoṱhe vho thetshelessaho, roṱhe ri a zwi ḓivha zwa uri tsha u thoma muṱani hu tea u vha na mulalo. Nṋe arali nda ḓa nda vha ndi tshi khou ri ngauri mushumoni ndi manager, ndi na vhathu vhane vha ntshumela nga fhasi hanga, hezwiḽa zwithu nda zwi dzhia nṋe nda zwi ḓisa hayani. Hayani muḓini hu nga si vhuya vha na mulalo na luthihi. Nṋe ndi a kona u zwino nṋe ndi a kona u fhambanyisa mushumoni na hayani. Zwa mushumoni zwi fhelela mushumoni, musi ndi tshi swika hayani ndi vha ndi kha tshiimo tsha mufumakadzi. Fhedzi ho to sala minute muthi fhedzi ri ye luimbo nolo ya mafhungo a awara ya vhufumi na vhuthihi. Khaedu vho dzine vha ṱangana nadzo hafha mushumoni hu mini? Khaedu dzine ra ṱangana nadzo mushumoni dzo vhala nyana, a thi nga ambi nnzhi. Ri tshi thoma khaedu yanga yo thoma yo vha ya uri ndi sathu vha na vhashumi.
ndo vha ndi tshi fanela u playa dzi role dzo fhambananaho. Fhedziha nga tshilidzi tsha mudzimu zwino zwi khou konadzea, ndo no vha na vhashumi vhanzhi vhane muṅwe na muṅwe na role yawe. Khaedu khulwanesa ndi ya u zama ro fhiwa na vhathetshelesi vha ḓo zwi humbula zwa uri musi nṋe ndi tshi thoma bindu langa ho vha hu tshi ḓivha vhona dziṅwe dzi laboratory dzine vhathu vho ḓowe hone. Khaedu khulwanesa ivha ya u zama u wina client helani uri i pfesese uri i ḓe kha riṋe. Vha ḽi fara hanefho ri ḓo isa phanḓa na heḽi fhungo ndi muṱani minete ri vha kha awara ya vhufumi na vhuthihi ri khou ya luimboni zwa zwino vhathetshelesi ri mbo ḓi livha mafhungoni a awara ya vhufumi na vhuthihi ri khou vhuya ri tshi isa phanḓa ri kha ḓi tou vha na awara yoṱhe ro dzula na havha vhafumakadzi kha ri livhe luimboni. Woman, listen to your sister. First, you are so precious in the eyes of your creator. Royal queen, shaped by episodes of life. You are a royal beauty, queen in your castle. You are made from precious soil. How I wish you'd open your eyes. A precious stone so rare to find. Open your eyes. I know you'll make it. Yes, you can make it. Yeah, yeah. I believe you'll make it. For God is on your side. For just believe and you will see all of your dreams. I know you'll make it. I believe you'll make it. I know you'll make it. For God is on your side. For just believe and you will see all of your dreams. You're more than a conqueror. Yeah, yeah. That's who you are. You're more than a conqueror. That's who you are. The power is within. Yes, you will conquer.
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gcia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm nga a luime lwi alex nechapasha. ndo livhuwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhufumi na vhuthihi vhathetshelesi ndi maṱavhelo. President Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelela u ṋetshedza tshipitshi tsha ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi. Mushumoni une wa ḓo farwa nga kha inthanethe hu ḓo vha hu tshi khou hulisiwa vhafumakadzi u mona na shango malugana na u shela havho mulenzhe kha u fhaṱa lushaka lwa khwine lwa vhathu vhoṱhe. Ṋamusi hu khou fhela miṅwaha ya 45 u bva tsha misumbedzo ya ḓivhazwakale nga vhafumakadzi ya ṅwaha wa 1956 u livha Union Buildings u lwa na mulayo wa u tshimbila vho fara basa. President Vho Ramaphosa vha ḓo amba na lushaka nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri The Year of Charlotte Manye Maxeke Realizing Women's Rights nga awara ya vhufumi na vhuvhili. Naho mushumo u tshi khou farwa nga kha inthanethe, vunḓu ḽa Limpopo ḽi ḓo vha ḽone ḽino ḓo fara mushumo wa ṋaṅwaha. Zwinzhi kha ri pfhe nga ramafhungo washu a Vhongile Dumako. As the country commemorates 65 years since the 1956 march to the Union Buildings, more challenges still lie ahead for millions of women in South Africa. But today's address by President Ramaphosa is expected to give hope to those who still look out for assistance from government. Yesterday, in honoring strong women of 1956, the ANC Women's League, led by Nomvula Mukonyane and Mama Sophie de Bruyn, visited the graves of struggle icons Mama Charlotte Maxeke and Mama Betha Qowa. Abongile Dumako, SABC News, Johannesburg. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, vha khoro ya dzikereke kha ḽa Afrika Tshipembe vha ri shango ḽi na ḓora ḽa vharangaphanḓa vhane vha nga ḓisa tshanduko tou fana na vhafumakadzi vha ṅwaha wa 1956 vhe vha vha tshi khou rangwa phanḓa nga mihaga. Miṅwahani ya 45 yo fhelaho, vhafumakadzi vha ḽa Afrika Tshipembe vha henefha kha zwigidi zwa 20 vho ita misumbedzo vho livha Union Buildings ḓoroboni ya Pretoria vha tshi khou gwa u fheliswa mulayo wa uri vharema vha tshimbile vho fara basa. Vha khoro ya dzikereke ya Afrika Tshipembe vha ri shango a ḽi tsha vhona vhuḓifhinduleli vhu bvaho kha vharangaphanḓa. Muṅwaleli muhulwane wa khoro Vho Malusi Mpumulwana vha ri Afrika Tshipembe ḽi na vhushaka ho ṱangananaho na mulayo. We cannot have accountability without consequence management. And that's why we have what we have. We don't like the decision of the Constitutional Court with regard to Mr. Zuma. So what happens? The country must burn. Nobody gets arrested. The politicians get all the corruption and nobody gets arrested. And what is at the root level? It is political party self-interests. It is the electoral system that is geared to support those self-interests. It is corruption. It is weak or compromised institutions. All of these are at the root level. Vha JG Zuma Foundation vha khou amba zwa uri vhoramulayo vha President wa kale Vho Jacob Zuma khathihi na vha NPA vha nga ḓikwama muhaṱuli uri tsengo yavho ya mulandu wa vhuyaḓa yo dzudzanyelwaho matshelo i fhiriselwe phanḓa. Zwi khou ḓa nga murahu musi Vho Zuma vha tshi kha ḓi vha vho valelwa vhuongeloni. Tsengo yavho na muhumbulelwa ngavho khamphani ya zwithavhani ya shangoni ḽa France yo dzudzanyelwa matshelo khothe khulwane ya Pietermaritzburg. Nonkululeko Tlhophe o vhiga zwa uri Last week, Judge Piet Koen had ordered that all parties be physically in Pietermaritzburg High Court tomorrow when the former president's application to have prosecutor advocate Billy Downer removed. In Zuma's application, his team will argue that Downer's appetite for the case is no longer about his professional work, but rather to politically nail Zuma, who has said the charges against him were politically motivated. However, since Zuma is in hospital, the proceedings hangs in a balance. Zuma's team and the NPA are expected to discuss a possible postponement of this week's proceedings. Nonkuleko Tlhophe, SABC News, Durban. Muṱangano wa vhufuwi na nthihi wa dzangano ḽa mveledziso ya mashangoni ya tshipembe ya Afrika SADC u khou thoma ṋamusi shangoni ḽa Malawi u khou farwa nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri bolstering productive capacity in the face of COVID-19. Dzuloni ḽa vhege yoṱhe hu ḓo rerwa nga u thomiwa zwipikwa zwa mveledziso dzinguni ḽa SADC zwihulusa u sedzeswa kha mamaga. President wa ḽa Malawi Vho Lazarus Chakwera vha ḓo vha vha tshi khou dzhena na tshiduloni tshavho sa president wa SADC he a vhona shango ḽa Mozambique. Zwinzhi kha ri pfhe nga ramafhungo washu Noma Bolani. With the focus being on the inclusive, sustainable economic and industrial transformation, the meeting of finance ministers will kickstart discussions and lay the groundwork for this year's agenda.
The summit will take stock of progress made in promoting regional integration in line with the goal of creating an inclusive, competitive, middle to high income industrialized region by 2050. The heads of state will wrap up the summit on 16 to 17 August, where the regional bloc will elect a new executive secretary. Incumbent Stegomina Tak steps down after 8 years as the administrative leader. The summit will be in hybrid format with virtual and in-person attendance. Namabolani, SABC News. fhungo lashu lihulwane kha ino awara ndi ḽine ḽa ri phuresidennde vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelela u ṋetshedza tshipitshi tsha ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi ṋamusi. Maṅwe mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vhavhuyelanaho nga awara ya vhufumi na vhuvhili. Kha zwiṅwe zwi kwamaho mafhungo vha nga ri wana Facebook siaṱari ḽa tshiofisi ḽa mafhungo kha Phalaphala FM na kha Twitter @phalamafhungo. Nda mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. In your arms I feel right at home, and that's a feeling I ain't felt before. If you're feeling the same way, then let me know, 'cause there's nothing worse than being in love alone. Is it true that I'm not the only one? Is it true that you're just having fun with my heart? I need an answer. Is it true? Is it true? You're my angel that was sent to earth. In your eyes I see my future. I can't be without you, so it's got to work. Goodbye's not an option, so don't say the word. Is it true that I'm not the only one? Is it true that you're just having fun with my heart? I need an answer. Is it true? Is it true? I've never been a victim of love before, so I'm not sure what I should be looking for. But I know the signs are in my face. Hope it's not too late to change. Money make you wanna stay. Is it true that I'm not the only one? Is it true that you're just having fun with my heart? I need an answer. True, is it true? True, is it true that I'm not the only one? Is it true that you're just having fun with my heart? I need an answer. Please tell me, is it true? If you just can't tell me the truth, it wasn't real when you said I love you.
ndidayimene tubakawara ya bufumina mti rinanwi misi yo tubakadwa wachesamba mshimo ya penjera bega mshimo ya na wana nezali bonga brandy and true panda msiri chama ngone awara ya mti rwara banekeza ali bonga madua madima ali woman rekopembera bafamakazi na musi zopangenga wa 1956 rekopembera bafamakazi ya ruzura na makozana rapuru ruzura nabo chilizera sibaga ruzura na pindulo munyekati na bumuzunga matiba na bafamakazi banji bapana Afrika Chipembe na mashango daba ngori kashiya shikana ngi mashango daba rekopembera rote duwa hili rishia mamune awara ya mutirakdamba na borasi baga bachipenda ngola bona kaidwi rimbo dilabele sabori zwine bakozita bo udobveledzisa bafumakazi ba murapo unoda zvichidakasiya lavo hone humini borasi baga challenges dzikhaedu dzine rava nadzo hapa nonikase yashu ndikhaedu tarupedzi khaedu ya u thoma ndi ya u wana client business ine ndavha khayo i ṱoḓa uri muthu a dzule a tshi khou wana dzi client ntswa u ḓadzisa dzine ravha nadzo u itela uri bindu ḽi kone u hula vhukonḓi vhu vha hanefho zwiṅwe zwa zwifhinga khamusi wa si kone u convince client uri nga mufha service ya vhuḓi kana zwi tshi khou bva kha uri ono ḓi ḓowela hanefho hune a khou shumisa hone nga tshetsho tshifhinga khaedu ya vhuvhili ine heinoni ndi yone khaedu khulwanesa ndi khaedu ine wa wana muthu a kule na hune branch dzashu dza vha hone ava a tshi khou ṱoḓa service yashu fhedzi ra vha ri sa kone u mu sevisa ngauri ha kone u ri swikelela na rine a ri khou kona u mu swikelela khaedu okay abaise phanḓa na khaedu ya u fhedzisela ri mbo ḓi lavhelesa fhungo ḽine sa zwino ri hafha sa vhafumakadzi vha khou ita mini u ṱuṱuwedzavho kana u bveledzisa vhafumakadzi vha murafho ono khou ḓa khaedu ya vhuraru ro fhiwa ndi ya brand awareness a si vhathu vhanzhi vhane vha ḓivha nga ha tshiimiswa tshashu ri khou shumana nazwo vhathu vha kone u ḓivha nga ha rine vha kone u ḓivha nga ha dzi services dzine ra vha nadzo rine hafha vha tshi khou amba mini ngori vhaṅwe vho thetshelesiwaho zwino vha ḓo soko pfa vha khou ri rine ndi vho nnyi Arise Health Laboratory so khaedu ya vhuraru ine ra vha nayo ndi ya brand awareness kha tshiimiswa hetshinoni tsha Arise Health Laboratory a si vhathu vhanzhi vhane vha ha ḓivha nga ha Arise Health Laboratories na dzi services dzine dza wanala hafha kha heyi laboratory fhedzi vho amba hafha kha phalaphala namusi ndi a fulufhela uri vhathetshelesi vha ḓovha vha tshi vho ḓivha tshiimiswa tshenetshi khwine zwiṱukunyana zwine vha nga vha khou zwi ita kana zwine vha no zwi thoma u ṱoḓa u bveledzisa vho vhafumakadzi vhaswa vha murafho no khou ḓa hu mini vhorasi vhaga zwe nda thoma ngazwo ndi uri musi ndi tshi wana tshikhala tsha u hira hangei mushumoni ndi thoma nga vhafumakadzi vhaswa vho phasaho vhane vha vha na tshenzhemu vha tshi kha ḓi ṱoḓa tshenzhemu futhi ya honoyo mushumo wa u ḓibveledzisa ndi na vhafumakadzi vhanzhi nyana vhe nda vha hira ndi tshi khou vha ita empowerment ri khou livhuwesa nga maanḓa phindulo munyai u hone hafha havha vhaṅwe ndi vha vhudzisa zwa muṱa hai phindulo a thi khou vhuya nda vhona muṱani nawo hafha kana kha musi vhaṅwe vho thetshelesa na musi ri hai phindulo ha thu vha na muṱa ri ḓo ḓi mu lavhelesa nga iṱo ḽa vhuthu fhedziha ri tshi khou lavhelesa afha kha mushumo waṋu ni kona hani u vhekanya zwifhinga naho ni si na muṱa ini na vhutshilo haṋu vhure thungo na ha bindu ni zwi kona hani ndi zwone na uri zwi tshi thoma hezwi u khou thoma na musi u si na muṱa a zwi ngo leluwa a si mafhungo o sa vha na muṱa kana o vha na muṱa ndi na ṅwana o no ya tshikoloni zwi amba uri ndi fanela u vhona zwa uri ṅwana o ḽa a hu na muthusi ṅwana o ya tshikoloni o ya dzhiwa zwi amba uri vhukati hanefha u tshi khou shuma u fanela u litsha mushumo muṅwe lindela rokho yawe muṅwe lindela rokho ndi na appointment nga 2 tshikolo tshi bva nga 1 u khou tea u ita kwa wa gidima wa dzhia ṅwana
wa mu isa after care wa dovha wa vhuya i tshi ri 5 u khou litsha mushumo u khou dzhia ṅwana u khou vhuya wa bika zwi amba uri awara dze nda dzi misa vhukati ndi khou tea ndi tshaise late nga nṱhani ha uri zwi amba uri ndi sa phusha mushumo a u fheli na zwino vhano ṱoḓa rekodza vha ḓo vhuya vha vilela vha ḓo vhuya vha vilela mara hayi a thi hovho hafho a thi swika kho vileleliwa ri khou livhuwesa fhedziha ri tshi lavhelesa vho murafho hu no khou ḓa phindulo kha sia ḽaṋu ni khou bveledzisa vhaswa nga nḓilaḓe nṋe nga maanḓa u bva mahoḽa ndi khou funesa havha vha primary not mathanga yanga ndo thoma nga wana muthihi u bva mahoḽa ndi khou mu dzhenisa dzi class u swikela na ṅwaha ndi khou ri ndi songo thoma khathihi ndi sathu guda uri zwi shumisa hani ndi khwina ndo thoma nda guda uri na vhaṅwe vha tshi ḓa ndi vhe ndi tshi vha ḓo zwi shumisa hani zwino ndi na ṅwana muthihi ane nda mu gudisa u runga u bva mahoḽa u swikana na musi hu ḓo takuwa tshigeke afho zwino o tou thoma kha ndi khou funesa vhone vhaṱuku uri vhathu vhe vhaṱuku ngori riṋe ri tshi hula vhabebi vha sa zwi pfhesesa uri u khou tea u runga vha tshi khou pfha ungari dziṅwe dzi career ndi dzone dza better mara nṋe ndi vhona ungari ndi khwine u tshe muṱuku u tshi dzula u na talent na mboyo u i shumise zwenezwo uri na musi u tshi ya kha grade 12 u songo ḓaḓa sa riṋe u khou litsho ita zwa mavhidzela dzone wa vho ya hunga zwino ndi yone vision yanga yo ndi a zwi funesa nga maanḓa uri vhana kha vha thomiwe zwino u ya phanḓa ni ḓo tou vula tshikolo tsho tou dzhenisa vhana u guda u runga ndi zwone ri khou livhuwesa nga maanḓa phindulo ndi 60 minute ubva kha wara ya funafuthi ri nanwi misi yoṱhe Borapulo ndi khou vhuya khavho ri pfhe uri vha khou pfumbudza vho vha vhafumakadzana vha murafho no khou ḓa nga nḓilaḓe zwi ḓa kha buḓo ḽavho ndi khou livhuwa ro fhiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM nṋe ndo rali ndo fhiwa ndi muthu ane nda sa musi ndo sumbedzisa uri ndo ita computer systems engineering ndo dovha nda ita na zwiṅwe certificates vho IT ni vho COVID management leadership qualifications dzine ndavha nadzo so ndi shumisa experience dzine ndavha natsho dzi qualifications na dzi skills dzine ndavha nadzo ofisini ngauri ndi na vhathu vha 20 vhane nda reporta khavho during miṱangano ndi avha ndi khou ṱuṱuwedzana navho kha zwa mushumo na zwa vhutshilo ndi na certificate futhi tsha life coaching. I'm a professional life coach and NLP practitioner sa musi ndo sumbedzisa uri ri na tshiimiswa na mufarisi wanga tsho no pfi Married by God's Design dzine ri thusana na vhathu vhane vhafumakadzi vhane vha kha mbingano na vhane a vhathu u tshata so ndo rali ro fhiwa ndi already ndi na vhafumakadzi vhane nne ndi kha lwendo navho lwa life coaching uri vha ḓiwane uri vha kone u ḓibveledzisa vhutshiloni ndi vha thusana nga mafhungo a counselling nga dzi 5 dza Juni ndo hosta seminar ye avha i vhafumakadzi fhedzi ipfi the gathering of eagles nṋe ndi tenda zwa uri musi mufumakadzi o equipiwa o fhiwa information o ṱuṱuliwa o sumbedzisiwa uri not even the sky is the limit mufumakadzi u a kona u takuwa iṅwe i khou ḓa futhi nga dzi 9 dza October ndi gathering ya vhafumakadzi already ndi na vhafumakadzi vha 50 vhane ra ḓovha ro dzula fhasi ndi vha ndi khou ṱuṱuwedza kha vhutshilo kha IT kha management zwoṱhe zwine nda ḓivha zwone nṋe ndo no thoma kha mushumo hoyo wa u ṱuṱuwedza vhafumakadzi na hanefha kha Facebook ndi pfi coach Rodani R vha dzhena khayo vha ḓo wana zwithu zwine zwa vha takula sa mufumakadzi zwa vha thusa uri vha vhe mufumakadzi a re na mutakalo wavhuḓi muhumbuloni na vhutshilo hawe a vhe mufumakadzi ane a ṱoḓa u bvelela ane a ḓivha miḽoro yawe ane a ḓivha zwine a ṱoḓa u bveledzisa kha vhutshilo hovhunoni zwi amba uri murafho wa matshelo u zwone zwavhuḓi
nga maanḓa hu na vhafumakadzi havha vhane hai vha ri ri khou ṱuṱula ri khou fhaṱa murafho wavhuḓi wa matshelo amba matshelo na amba phanḓa arali phindulo ya khou ri ndi khou vha thoma vha kha ḓi vha primary nga ngeno vhorasi vha ri nṋe ndi tshi thola henevha vho vhafumakadzi ane vhaswa vhone vha ri hai ndi tou vha itela na dzisemina hedzi uri vha kone u pfumbudzea zwavhuḓi vha vhe vhafumakadzi vha vhugwena vhane na vhafumakadzi vha 1956 hune vha vha hone vha tshi lavhelesa vha ri hai ro sia murafho wavhuḓi nga maanḓa ndi 15 minute bva kha wara ya vhufumi na vhuthihi kha ri gidi ri nwe maḓi ndi tshi vhuya ndi vhuya na vho Mudzinga Mathivha ri pfha uri nga ngeno kha mutakalo wa muhumbulo ngauri vhafumakadzi vha pfala nga vha na mitsiko yo vhalaho nga maanḓa ri pfha uri vha tsivhudza mini vhafumakadzi namusi kha ri nwe maḓi. Water maAfrika Tshipembe tsho vha tshifhinga tshi konḓaho kha riṋe roṱhe zwino ri tea u bvela phanḓa ri vhuyedzedze zwithu zwoṱhe zwi re zwa ndeme ngonani. Riṋe vha Rand Water ri tama u ita khumbelo i songo ḓoweleaho tshitshavhani hune ra ḓisa tshumelo nga maanḓa zwa zwino ri kha ṅwedzi wa vhafumakadzi. Dziphaiphi dzashu na dziṅwe themamveledziso dzine ra shumisa u ḓisa maḓi nga dzo ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi dza ndeme. Musi themamveledziso dzashu dzi tshi thithiswa zwi ḓisa zwililo na u shenganya maṋo kha vhanzhi nga maanḓa kha vhaḽa vhane vha shaya vhane vha nga sala vha sina maḓi lwa maḓuvha manzhi kana dzi vhege. Huṅwe na huṅwe hune vha nga vha vhe hone kha vha vhe maṱo na nḓevhe dzashu vha hwelele u tshinyadzwa ha ndaka ya Rand Water tshiṱitshini tsha mapholisa tshi re tsini na havho. Ri a livhuwa. Rand Water, finding new ways. Dzina langa ndi Vusani Mapholi ndi wanala Muledane nga vhudzulo. Mushumo wanga ndi u ita makeup dzinala individual lashes na microblading kha ri tende u ḓitakula nga kha vhubindudzi nga zwenezwo zwiṱukuṱuku zwe ra fara kha ri tende u thoma ngazwo uri ri kone u alusa ikonomi ya vhoriṋe ri dovhe hafhu ri kone u ṱhogomela miṱa yashu na u alusa vhana vhashu uri vha vhe na vhumatshelo havhuḓi. A huna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi Phalaphala FM Madombija Madombija Phalaphala FM rinanu misi yote ndi 12 minute bva kha wara ya vhufumi na vhuthihi luṱa u fhedzisela lwa mbeke ya mushumo ya nṋe nahone tshifhinga tsha hone tshi khou gidima nga maanḓa kana ndi ri khou pfa mafhungo avhuḓi ndi a fulufhela na hanefho hune vha hone vhathetshelesi vha khou ḓiphina nga haya mafhungo zwine vha nga ita zwone ndi u tou rumela milaedza kha Facebook vha dovha vha rumela na kha WhatsApp namba yashu kha voice note vha tou sia mulaedza u sa fhiri sekende dza 5 vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri pfhe vhupfiwa havho namusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi na uri kha musi vho no guda vho zwinzhi kha zwine ra vha ri tshi khou amba ubva tsha matshiloni hafha ndi navho vho Mudzinga Mathivha vhunzhi ha vhathu vha ḓivha ngori ya vha navho kha mbekanya mushumo ya nṋe na vhone fhedziha kha ri pfhe zwinzhi namusi ri khou tou ri fombe kha vhafumakadzi na mutakalo wa muhumbulo wavho. Vho Mathivha. Nda ndo no ḓi sumbedzisa uri mutakalo wa muhumbulo nahone ndi wa vhuṱhogwa u ḓifana na mutakalo wa muvhili une kanzhi vhathu vha ṱhogomelesa wone vha ḓivha zwa uri hai nda pfa ṱhoho i tshirema kana ndi na tshino na tshiḽa ndi a gidima nda ṱuwa nda ya ha dokotela. Zwino hana mutakalo wa muhumbulo nahone u ya ṱoḓa uri muthu a takutshedze namusi nda ndo no ḓi sumbedzisa uri khamusi ri nga amba nga mifhio kana nga vhufhio vhulwadze arali khamusi ra dzhia ra lavhelesa hovhu vhune ra ri ndi depression vhathu vhanzhi vha zwi amba vha ri vha na depression mara zwiṅwe zwi sa tou vha i depression lini hezwi ri tshi amba nga u kandeledzea ha muhumbulo ndi hone ri tshi vha ri khou amba nga depression nda tori ndi tou tswanya na tshifhinga ndi ambe uri vha pfa mini hezwi vha na depression vha ḓo ḓi wana muyani wavho hu tshi dzula ho vhaisala muya wavho u fhasi a si zwine zwa vhoniwa kana zwa pfiwa nga vhone vha vhoṱhe na vhathu vhane vha 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 tsini navho vha kona u zwi vhona zwa uri havha muthu a vha ngo takala a vha ḓifhi nahone hu na mafhungo a uri dzangalelo ḽa zwithu zwine vha zwi funesa vha wana vha si tshe naḽo arali vha tshi takalela u ḓiṱuwa vha ḓiya kha vhaṅwe vhathu dzikhonani u rabela zwino na zwiḽa zwine muthu anga vha tshi takalela u ita zwone u tamba dzi game dzifhio na dzifhio u vhala bugu na musi dzi si dza tshikolo kha musi kha vhana vha ḓo ḓi wana uri dzangalelo heḽo a ḽiho tshiṅwe tshifhinga na dzangalelo ḽa vhutshilo na ḽone ḽi vha ḽi siho vha ḓo ḓi wana uri tshiṅwe tshifhinga vha wana vha tshi balelwa u eḓela a huna muthu a sa tei u eḓela so vha pfa uri ndi a balelwa u eḓela arali nda ya nda eḓela nga 9 i tshi ri 12 kana 1 khofhe dzo ṱuwa tshoṱhe dzi ḓo vhuya nga 5 zwi amba uri na hanefho zwi vha zwi khou amba uri hu na thaidzo ngauri vha ḓo vha vha na zwine vha khou humbulesa nga hazwo vhaṅwe vha ḓo vha vha tshi balelwa mafhungo a uri vha si eḓele zwi amba uri hu na ono ḓo ṱoḓa u eḓelesa nga maanḓa havha na ane a ḓo vha uri khofhe dzi ḓo bala uri a eḓele zwi amba uri ane a ṱoḓa u eḓelesa ndi oḽa ane vha ḓo vha vha tshi
khou lwa nayo uri vhone vha soko dzula vho eḓela khezwi vha sa vuwi u to dzula nyana ndi u kumedza vha khou eḓela ndi mafhungo a uri vha 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 tshi khou escape kana vha tshi khou shavha shango heḽo ḽine ḽa vha uri ḽi vha ḽi tshi khou vha kandeledza hu na vha vhane vha ḓo pfha uri na fulufhelo vhutshiloni thina zwine zwa khou itea a thi vhoni ungari zwi nga shanduka havha na u dovha u pfha uri a thi ḓivhi na uri ndi thome gai ndi ega a thi ḓivhi uri ndi ite mini musi nyimele yo to ndavhelesa yo to rali hu nori Vho Mathiba zwi tshi sokou bvelela nda sokou vuwa nda wana ndi na mutsiko kana hu na zwivhangi honeha arali zwi hone zwivhangi zwi zwifhio mutsiko u vhangiwa nga zwithu zwinzhi zwo fhambanaho hu na vhathu vhane vha vha uri vho to bebiwa vha vha nayo dzhini heyo vhu na doledza vhulwadze ho vhunoni vha ḓiri vha tshi lavhelesa vha wana uri makhulu vha vha naho vhulwadze ho vhunoni kana mme vha naho kana khotsi vha ḓivha naho mara hu a ḓivha na mafhungo a uri vhutshiloni u ṱangane na nyimele dzine dza nga fhedzisela dzi tshi khou ḓisa mutsiko nyimele dzo no ḓi tonga u pandelwa mushumoni nyimele dzine dza ḓi tonga ri u sa vha na tshelede nga nḓila ye wa ḓowelisa ngayo nyimele dzine dza fana na u vha na hu si na vhushaka havhuḓi nga ngomu muṱani u nga ḓivha vhushaka kha musi na mufarisi kana vhushaka na vhana zwi a ḓidisa mafhungo no tonga ane a dzi depression u ya fhethu kha musi he wa si hu ḓowele u tshi khou thoma mushumo ri tshi khou lavhelesa phindulo zwe a vha tshi khou amba zwone a tshi khou ḓa pulukwane wa wana uri ha khou kona u adjusta zwavhuḓi zwavho fhiruludza u bva kha adjustment zwavho ḓovha mafhungo kha musi ane a dzi depression so depression i a vhangiwa nga zwithu zwinzhi zwinzhi zwo fhambananaho mwasho ngauri i a vhangiwa na nga zwithu ndi a kona u i thivhelana sa muthu u nga lingedza uri u i thivhele u ḓifana kha musi muthu tshipfu na BP ya pfhi ndi nga lingedza u i thivhela na hu na zwine wa nga ḓi zwi ita uri u kone u thivhela mara hu na hune vhulwadze hovho ha ḓo ḓi ḓa wa ḓi wana u naho arali uri u khou tshila vhutshiloni hune hu dzula hu na mutsiko tshifhinga tshoṱhe kha ri mushumoni wo to rali u na mutsiko vhathu vhane vha khou tea uri u shume navho a vha khou pfesesa a vha khou thetshelesa a vha khou u ḓisa pfanelo nga tshifhinga zwi amba uri na zwezwo zwi nga ḓi u ruma fhethu hune wa nga ḓi wana uri hola mutsiko a u khou fhungudzea ngauri u nga si dzule u tshi khou litsha mushumo ṋamusi wa wana muṅwe matshelo zwi amba uri arali u tshi khou dovha wa ṱuwa wa ya hayani hune a huna sapoto a huna muthu o no khou ri a u thuse nga mihumbulo a huna muthu ane a khou thusa vhona nga zwino na zwiḽa u nga ḓi wana uri zwi khou to endelela nga thungo kha musi hu na ṅwana ane ha thetshelesi hapfi u ya vhusiku ndi mahalwa na dzimbadzhe zwi amba uri hezwo zwithu zwi nga ita mini zwi nga ita uri mutsiko u vhe hone naho u tshi khou lingedza uri u songo vha hone vhu tshi fholana vhu vhulwadze vho Mathiba vhulwadze ha depression vhu ya fhola zwi tshi bva kha uri kha musi vha kha level ifhio ngauri vhulwadze vhu ha depression hezwi vha tshi ḓa ri tshi vha ṱhaṱhuvha ri tshi vhona uri tsumbadwadze vha nadzo ri a dzhia ra dovha ra lavhelesa uri vhu kha level ifhio ri na level ine ya vha i severe nga maanḓa ndi ya havhaḽa vhane vha fhedzisela vha tshi vho to dzhena na zwibadela havha na vhane vha vha uri vha to vha moderate zwi amba uri vhu khou ya haningei u goḓombelani havha na havha vha mild nyana u vha kha ḓi kona u ḓi tshilela hayani na zwifhio vha nga ḓi wana na medication na musi vhu mild kana vha ḓi wana na medication musi vhu moderate havha na havha vhane vha to vha borderline zwi amba uri ndi vhone vhane tshiṅwe tshifhinga nga u to amba fhedzi na vhone vha wana uri vhulwadze hovhulani vhu ya fhola hu na vhane ha fhola havha na vhane vha vhori vhu ṋamba ha to vha vhulwadze ha vhutshilo hoṱhe mwasho khombo ya uvho vhulwadze hu mini khombo vhamba nga musi muthu a tshi khou lwala kana impact ya masiandaitwa aho hezwi noni arali uri ndi khou vhaisala depression heyi ndi a ḓi wana ndi tshi balelwa u thetshelesa concentration yanga ya vha fhasi zwi amba uri mushumoni arali ndi mushumoni ndi a balelwa u swikelela zwine vhoraphulu vha ḓovha vha tshi khou zwi ṱoḓa zwi amba uri ndi mafhungo a uri ndi nga ḓi fhedzisela ndi tshi khou lovesa mushumo ndi nga ḓi fhedzisela ndi sa swikeleli zwine vha 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 tshi khou zwi ṱoḓa zwi amba uri na nndwa mushumoni i ḓo thoma u ita mini i ḓo thoma u vha hone hayani hanefha vha ḓo wana na mishumo ya hayani i tshi bala uri i fhele kana yeneyo miṱuku ine wanga vha vho ḓivhetshela wane vha wana i tshi bala zwiṅwe zwine zwa itea nga maanḓa ndi mafhungo a uri vhuluvhi nahone vhu ya affect ya vha wana vha tshi vho vhesa na u hangwa nga maanḓa vha vhea key a vha ḓivhi uri dzi gai vha vhea tshelede vha ḓo thoma vha lwa na muṱa woṱhe ngori a vha tsha ḓivha uri tshelede vho i vhea gai ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha uri zwi a itea mara nga maanḓa ndi mafhungo a u pfhesesa uri functioning in totality i ya swika hune ya nga vha uri ya impact ya kana i ya vha i songo tsha farea zwavhuḓi ri a pfha kanzhi kanzhi u tshi pfhi vho mukene vho ḓi haṱula vhutshilo ndi mutsiko uyu wo raloho u a vhangana uri muthu a swike hune a ri hai nṋe ndo neta nga zwa vhutshilo ndi a ḓi dzhia vhutshilo hanga kha mafhungo a depression vha hone vhathu vhane vha vha uri vha ya swika hune vha ḓi haṱula ngauri ndi symptom ine ya nga vha hone a si vhathu vhoṱhe vhane vha vha na depression
vhane vha humbula u ḓihaṱula kana vhane vha fhedzisela vho ḓihaṱula so huna vhane vha ri vha na depression vha humbula u ḓihaṱula kha musi arali ri tshi khou humbula dzi level hedziḽani vha wana hezwiḽani a severely depressed kana a tshi tou vha depressed o tou tsikeledzea tshoṱhe a humbula uri ndi ḓo ḓivhulaya riṋe ri tshi khou vhona a tshi khou vha khwine kha musi i tshi khou bva hangei kha severe i tshi khou swika kha mild zwino ra vha ri tshi ri hai zwi amba uri ho muthu arali a vho ḓiṱuwisa nga si tsha ḓiṱuwisa mathina tshi nga vha tshone tshifhingaha ngauri zwino u vha o no vha na maanḓa muthu a re severely depressed vha wana uri hana maanḓa a u tou vuwa ri ndi ṱambe hana maanḓa a u ṱuwa yo goda tshine a nga tshi shumisa uri a ḓihaṱule ngatsho so kha mafhungo a u ḓihaṱula hu na vhane vha humbula u ḓihaṱula havha na vhane vha fhedza vho zwi ita havha na vhane vha si zwi humbule na luthihi ndi 29 minute bva kha wara ya futhi ri na nwi misi yoṱhe ngauri ri khou tou ri fombe kha vhafumakadzi nga ṅwedzi wa vhafumakadzi ri a wana mutsiko uyu wo ḓalesa na kha vhafumakadzi vho mathihi kha vhafumakadzi vho ḓalesa nga maanḓa ngauri vhafumakadzi ndi zwinzhi zwe vha hwala vhafumakadzi vha na vhuḓifhinduleli vhunzhi shangoni ndi uri vha na vhuḓifhinduleli vhunzhi na mahayani zwi amba uri wo tou ḓala nga maanḓa vha ṱangana na thaidzo nnzhi dzo fhambananaho dzine dza nga fhedza dzi tshi khou ita uri hoyo mutsiko u vhe hone ro ḓi sumbedzisa nga thaidzo dza mishumoni dzine dza nga vha hone kha musi nga u shumesesa ndi ḓo sokou tou ita ndi tshi amba nga vhoraphulu vha mpfarele na musi ri songo langana uri zwenezwi vha manager haningei mushumoni vha nga ḓi wana kha musi vha tshi khou fhedza hu tshi khou vha na zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi burn out ine pheleledzoni ndi zwone ya ḓi fhedza yo swikisa muthu kha u vha na depression ngauri dziṅwe tsumbadwadze dza hone dzi a fana so vha ḓo wana uri ndi mafhungo uri ndi balelwa u eḓela ndi dzula ndi tshi khou humbula nga mushumo na musi ndi hayani a thi tsha kona uri ndi pandekanye mushumo na hayani a thi khou tou ḓiitisa lini nahone thi ngo tou dzula thungo nda ri ndi khou ṱoḓa u humbula mara heinoni mihumbulo ya mushumo a i tendi u ṱuwa kha nṋe a i tendi u bva kha nṋe zwi amba uri ndi balelwa u fara khofhe isini ngauri zwino hu soko tou vha vhulwadze fhedzi ha uri depression lini mara ndi khou balelwa ngauri hezwi ndi tshi tou uri ndi eḓela ndi khou vhona iḽa project isa khou fhelaho ndi khou vhona arali i phindulo iḽa rokho isa khou fhela na uḽa ono semanesa ono nḓela zwi amba uri ndi nga ḓi wana ndi tshi khou fhedza ndi fhethu hune depression ndi na mutsiko wonoyo ri tshi ḓa hayani wa ḓi wana uri hu avha na thaidzo nnzhi dzo fhambananaho vhana khevha ndi vhararu ndi vhanna ndi mpho dzo takadzaho dzi tshi ḓa mara wa ḓi wana uri vhutshiloni tshifhinga tshi khou ḓiya ṅwana muṅwe u ḓo ḓi ita zwone muṅwe a sa ite zwone muṅwe a sa itese zwine zwa vha uri ndi uri wa tou zwi vhona zwo ri ya ṅwana uḽa ndo vha ndi tshi ri ndi ya gai zwino na zwezwo zwithu vha ḓi wana uri mubebi u ya swika hone a nga tsikeledzea u na ṅwana ane ha khou tenda u ya tshikoloni tshelede i hone ha khou phasa zwavhuḓi ngori ha khou funa u vhala o ḓidzhenisa kha mahalwa na dzimbadzhe hanefho hayani ha wa ḓi dovha wa ḓi wana uri hu na mafhungo kha musi a vhushaka vhu si yavhuḓi na mufarisi na zwezwo zwithu zwi avha zwine zwa nga ḓisa mutsiko muhasho ngori mu mbo ḓi ḽi amba ḽa vhushaka vho Mathevha ndi tshiṅwe tsha tshitengo tshe vha ri vha ḓo dzhena khatsho na musi ri khou lavhelesa mutakalo wa vhafumakadzi na muhumbulo vhushaka vhu shela nga nḓila ḓe mutsiko kana u vha na mutsiko ha muhumbulo kha mufumakadzi ri tshi khou lavhelesa vhafumakadzi havha vho ḓaho ṋamusi vha khou ḓi sumbedzisa uri ri vha ri tshi khou shuma nga maanḓa hangei hune ri tshi bva ri khou ya mushumoni hangei hune ṅwedzi u tshi fhela ra ḓi ita ri tshi ita mini ra ḓi wana vho masheleni mavhili mararu zwino nga nḓila ine havha muthu vha 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 tshi khou shuma ngayo dzi responsibilities dzavho hangei mushumoni dzi vha dzhiela maanḓa a muvhili physical strength zwi vha dovha zwa vha dzhiela na emotional strength zwi vha dzhiela na mental strength zwi amba uri vha tshi vhuya hayani havha muthu hedzo dzi qualities dzoṱhe dzi vha dzi tshi kha ḓi ṱoḓea hayani hu vha hu tshi kha ḓi ṱoḓea emotional strength physical strength na mental strength mafhungo ndi ya uri ndi tshi swika hayani hu avha na u pfesesana na uri hezwi ndi tshi khou vhuya mushumoni ndo vha ndi tshi khou shuma ḓuvha ḽoṱhe ndi nga vha ndo shumisesa muhumbulo kha heḽo ḓuvha mara ndo vhuya hayani hu na zwo no khou ṱoḓa muhumbulo wanga uri u shume kha level yeneiḽa ndi na mufarisi na o ḓiimiselaho uri a shumise vho hafu ya wawe muhumbulo u itela uri hezwi zwo no khou ṱoḓa hafhanoni mental strength kana emotional strength kana physical strength hafhayani ri vhe ri tshi khou tou farisana so zwino vha wana uri thaidzo ndi yeneyo ya uri vha ḓo wana vha na mufarisi ane ene u pfesesa uri hai ene u ita tshelede fhedzi a tshi vhuya hayani a huna tshithu na tshithihi tshine a tshi fara o peta zwanḓa zwi amba uri hu ya vha na thaidzo kana hu a vha na mafhungo ane wa burn out ane nga murahu a ḓo ḓi fhedza a tshi khou ḓisa depression yeneyo ngauri mufumakadzi u ḓo vha a tshi khou vha uri o sedziwa uri zwoṱhe zwo no pfhi zwi ṱoḓa uri zwi itiwe hafhayani kha u lisa vhana dzi homework dzavho zwoṱhe zwa hayani u bika u kuvha u aina ndi uri vha tou zwi vhona zwo ri ya mufumakadzi wa vhathu u khou tou wanga magona
aliko phalesa rinanwi misatani phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya afrika chipembe kha varumele milaedza yavo vatshilisi va phalaphala fm kha whatsapp namba yashu tenda basapfukise sekende dza 5 ndo dzula apa na vafumakadzi vana rina voraphulo rina vorasivaga rina vomathivha rina phindulo munyaya namusi ri kholevelesa ḓuvha la vafumakadzi line lo takutshedza u bva nga ṅwaha wa 1956 ro amba pa ri tshi thoma uri zwi amba uri 1956 a i ngo fhodza muhumbulo ngauri ri khou wana vhafumakadzi vhanzhi vhane na u valelwa maongeloni vho no valelwa nga mulandu wa mulwadze kana wa mutsiko ya muhumbulo vho amba na nga mafhungo a mazhuluzhulu kana zwiḽa zwine ra ri ndi anxiety bomathipa ndi mini zwenezwo zwi shela hani mulenzhe kha mutsiko wa muhumbulo kana ndi vhulwadzeḓe? anxiety nahone vhu ḓi tovha vhulwadze ho ḓiimisaho vhu vhoṱhe ha muhumbulo vha ḓo wana zwezwe vha zwi amba uri ndi mazhuluzhulu ndi zwiḽa zwine vha ḓo pfha mbilu i tshi to rwela nṱha nga maanḓa i tshi rwa nga u ṱavhanya vhaṅwe vha bva na mabiko vhaṅwe vha pfha u nga ri ndi khou baleliwa na u fema ndi hezwiho zwe ho vhulwadze ha covid vhu tshi ḓa vhu tshi ambiwa uri vhona hezwi vhathu vhanzhi vha sokou pfha u nga ri vha na covid vhaṅwe vha tshi tou uri vha tou vha na anxiety so ndi nyofho hedziḽani dzine dzi tshi ḓa na vhone vhaṋe vha tou zwi pfha zwa uri ndi to nga ri a thiho kha ndango ya vhutshilo hanga ndi hezwo zwine ra vha ri tshi khou zwi amba uri ndi anxiety muhashi bva mabiko zwanḓani u tshuwesa nga maanḓa mihumbulo wa pfha i tshi tou nga ri i khou gidima a u koni u zwi pfha zwa uri ndi khou humbula mini mara wa zwi pfha zwa uri ndo tshuwa u fema nahone wa pfha u sa khou tou fema nga nḓila ye wa ḓiḓowela uri u fema ngayo muhashi zwi tshi khou vhangwa nga mini Vhomathipa? na zwone zwi vhangwa nga zwithu zwo fhambananaho hu na vhathu vhane a vha nazwo na luthihi a ḓivha na vhathu vhane vha vha uri vha nazwo kha musi matsheloni ndo ri ndi tshi bva hayani vhaḽa vha muṱani vha vha tshi khou mbudzisa uri vha ḓo nṱala zwi amba uri nda ḽi humbula eḽia ipfhi ndi nga pfha na muvhili u tshi tshuwa nda pfha na mbilu i tshi ri vha nda si vha ndi khou ri kani vha khou amba zwone a vha khou amba zwone ndi zwa vhukuma kana arali wo vhona message u si wone wona u sumbedza ungari hayi hu tou nga ri hu na lufarathonga na zwezwo u nga ḓi wana uri zwi nga u ḓisela mafhungo ono tonga ane vha ya ḓi ri vhudza uri a thi ri zwino u tshi sala vha ri vhudza vhafumakadzi hezwi vha tshi ḓa u consult uri a si uri nṋe founu ya vhaḽa muthu ndi tou i funesa badi muvhala wa hone na u ntakadzi mara mivhala ya hafha hayani i tshi shanduka ndi yone yo no ita uri ndi vhone uri hangei foununi a hu na vhuṱanzi ina zwino hoyo message vha ḓo u vhona ngori vhone vho ḓisa hafha hayani zwi songo ḓoweleaho nga maambele na maitele nga zwifhinga zwo vhuya maḽele tshiṅwe na tshiṅwe mufumakadzi wa kona u zwi vhona uri holu none a si lwone holu ndi tonga ndi khou lushela ono shanduka na maambarele mwayo ndi 2 uri vha kha wara ya vhufumi na muvhili ndi vho Mudzinga Mathipa muḓivhi wa muhumbulo ri tshi khou isa phanḓa na hei mbekanyamushumo ine ri tsinisa na u i pendela kha thoma uri gidi
abafazi bethu basakhela ikhaya basibelethele izikhaya nani abesifazane hloniphani abesilisa nikhumbule ukuthi ngaphandle kwabo nikwazi ukuphila kanti nathi abantu besilisa sikhumbule ukuthi ngaphandle kwethu asikwazi ukuphila masihloniphane. Gotta keep it in mind, woman ain't property. Just like you and me, she's got feelings. Your call has been placed on hold. Please wait. Show her the courtesy. Oh, my daughter, not in the a woman is an entity, she's got a right to be. Oh, my daughter, not in the got the right to be. Kulezi nkati siyajika izinto nemiqondo mayijike kusasandleni zethu madoda masihlonipheni abafazi bethu babo. Bakalaga buhlungu nje bakhaliswa yithi awu madoda nansi indaba. Give her freedom and equality, she's got the right to be. Awu madoda nansi indaba. A woman is an entity, she's got the right to be. Awu madoda nansi indaba. Give her freedom and equality, she's got the right to be. Woman got a right to be. Papers asimi koda chiri woman got a right to be ufika nayo chifhinga chawe na uthonifhiwa apiwe vhuimo hawe vhatshilisi vha Phalaphala FM mulaedza une ra khou isa phanḓa namusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi ri na mbekanyamushumo ya tshipentshela kha mbekanyamushumo ya nṋe na vhone ri tshi ya u nwa maḓi hafha ro vha ri na vho Mudzinga Mathiva ri tshi kha ḓi amba nga malwadze a mihumbulo no khou kwama vhafumakadzi kha ri mbo ḓi tou ri fombe kha ḽa vhushaka ngauri vhushaka u tonga zwinzhi hezwi zwe vha zwi amba zwi nga zwi bva hanefha vhushakani. Ndi ḽone muhashi vhushaka ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi a konḓa nga maanḓa kana zwi a leluwa nga maanḓa zwi tshi bva kha uri vhathu havho vhavhili vho no khou dzula vhoṱhe vha 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 tshi khou sedza uri vhushaka havho vhu nga kona u ima ha vha na u pfesesana ha vha na lufuno kha masia oṱhe na ngauri kanzhi u wana uri hu na muthihi ane a pfesesa uri ene u tea uri a pfesesiwe nahone ṱhoḓea dzawe dzoṱhe dzi swikeleliwe nga tshawe tshifhinga kana nga nḓila ine ene muṋe a vha a tshi khou ṱoḓa uri dzi swikeleliwe ngayo mara ha si vhe na u sedza uri oyu muṅwevho ṱhoḓea dzawe dzone ndi dzifhio ene vhona ene u khou ṱoḓa u swikela zwifhio luimbo lwo no lula vha vha tshi khou lu tamba zwino lu khou ri vhudza uri mufumakadzi kha ṋewe mini kha ṋewe tshifhinga na vhuimo hawe kha kona u ḓiwana vhona ene a na tshifhinga tsha u ita mini tsha u ḓiwana tsha u ḓiḓivha tsha u ḓibveledza tsha u sa tou vha fhedzi kha musi miya muthu tsha u sa tou vha fhedzi kha musi mufumakadzi wa muthu mara tsha u kona u vha muthu ane u na nḓivho ha ngo tou ḓela vho heyo mishumo mivhili kha musi wa vhuraru nga u vha ṅwana wa muthu. Fhedzi ri khou lavhelesa mishumo hafha ndi mini zwine thi ri khou amba nga vhafumakadzi na musi ndi mini zwine hoyu wa munna arali muthu wa hone o vhingwa a nga zwi ita u leludzela mufumakadzi uri a sa vhe na mutsiko? U leludzela mufumakadzi uri a songo vha na mutsiko ndi u pfesesa ndi u dzhia nda pfesesa zwa uri hayi ndo malana na vho Raphulu vho tou rali vha kha tshiimo tshifhio
vha ita mini zwezwiḽa zwe nda vha ndi tshi khou amba nga mafhungo a uri muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou tshila ri ṱoḓa maanḓa a muvhili wawe ra ṱoḓa maanḓa a muhumbulo wawe ra ṱoḓa maanḓa mentally emotionally ana zwipfi zwawe so zwi amba uri arali uri nda sa pfesesa uri havha muthu vha khou vhuya vha hafu na musi vha tshi zwi funisa hani uri vha vhuye ḓiromu ḽo ḓala hayani emotionally vha vha vho no ita mini vha vha vho no tevhula mushumoni vha vha vho no bvisa zwipfi zwinzhi zwi amba uri vha tshi vhuya hayani ndi avha ndi tshi khou ṱoḓa fhethu hune hoyu noni ndo nanga uri ri khou tshilisana zwi amba uri ndi khou dovha ndavha ndo lavhelela uri ri vhe vhathu vhane vha thetshelesana vha pfesesana vha vha considerate zwiḽa zwo kona u sedza uri na oyu muṅwe vho ene ndi muthusisa hani ndi mupfesesisa hani ndi musapotisa hani ndi zwone ri nga sapota mafhungo a business sa izwi vhaṅwe vho ḓisumbedza mara na hayani sapoto ndi i sumbedza nga nḓila ḓe ndi i sumbedza nga u thetshelesa nda pfha uri mufumakadzi oyu ene u khou pfha uri a nga sapotiwa nga nḓila ḓe ri kha tshifhinga tshi konḓaho nga maanḓa u tshi to lavhelesa hune vhanna vha bva hone na hune vhafumakadzi vha bva hone zwe vhanna vha funziwa zwone na zwine vhafumakadzi vha vho funziwa zwone mufumakadzi ono khou ṱoḓa ḓibveledza wa ḓiwana uri ngoho ya mafhungo ndi ya uri ha tuvha na tshifhinga tshinzhi tsha u bveledza zwithu hayani nga nḓila ine vha nga vha vha tshi khou vha uri vha vha vho lavhelela ngayo u bika u kuvha u klina nga nḓila ine vha vha khou ṱoḓa ngayo zwi amba uri ha sa vha na u pfesesana hu ḓo dzula hu na khuḓano dzine a dzi ngo vhuya dza tea na uri dzi vhe hone mara ndi u pfesesa uri zwavhuḓi vhuḓi kha musi ri tea u dovha ri ya kha drawing board uri u vha mufumakadzi wa muthu zwavhuḓi vhuḓi ndi mini arali ra ḽi thoma hafhu nga ngomu miṱani ri nga kona u pfesesa zwori a si uri ndi vha ndi tshi khou tou uri ndo yo dzhia mushumi mara ndi zwi khakhea nani ngei murahu uri hezwi ṅwana wanga wa mutukana a tshi khou hula ndi muvhudza uri a tshi swika kha age ifhio ani yu mala na awela u kuvha ani yu mala na awela u bika ani yu mala na awela zwigere zwi amba uri ndi khou tonga ndi khou ri ani ḓisi mushumeli waṋu na inwi na kona u awela zwi amba uri hola muthu a tshi ḓa a thi a kona u mufha opportunity tsha uvha ene u khou ṱoḓa vha mini u khou ṱoḓa u swikelela mini sa muthu zwi a konḓa ngauri nṋe ndi vha ndi khou lavhelela uri vhuswa nṋe a thi ḽi muladza zwi amba uri ndi sa ḽi muladza u khou tea uri a shumane na u bika vhuswa a tshi vhuya mushumoni nga tshetsho tshifhinga a ri khou ri vhafumakadzi ri khou ri vha songo bika ende a ri khou ri na vhanna vha songo bika mara ndi mafhungo a u dzula fhasi ra pfesesa uri na mishumo ya afha hayani i ri konisa zwifhio i ri balelisa zwifhio a thi kuvheliwi nga vha u thusa oyu mufumakadzi ene u ḓo konana u tshe na ona maanḓa a uri a kuvhe ri sa khou ri u tshe na ona nga uri khamusi o kegulani mara ri khou amba uri u tshe na ona nga u sedzavho na miṅwe mishumo yoṱhe ine a itavho hanefho hune anga vha a tshi khou ita hone so ndi mafhungo a u pfesesana muhashi uri hayani hu kone u vha na mulalo hu vhe na nyanḓano hu songo vha na burn out ngauri thi zwino ndi tshi khou shumesa haningei mushumoni nda ḓi shumesa hanefha hayani nda fhungudza mushumoni nda fhungudza hanefha hayani ha sa vha na nyanḓano ndi tshi fhungudza mushumoni zwiṅwe zwi ḓo ḓiwa nda fhungudza fhano hayani zwiṅwe zwi nga ḓo ḓi tshimbila zwavhuḓi mara nyanḓano na i ḓa nga u pfesesana uri hai mathivha o tou rali a nga si zwi kone zwoṱhe arali hu na hune ra nga kona uri ri wane hone thuso arali uri ri a kona u swikelela uri ri wane muthu ane a nga ḓa ri thusa kha ri pfesese uri hu na zwine a ḓo kona u thusa khazwo ri dovhe ri pfesese uri hu na zwine vho ndi zwone a nga ḓi balelwa u thusa khazwo mara na vhone hanefha muṱani ra pfesesa uri vhana vha tshi khou ḓi hula vha ṋewe vhuḓifhinduleli ha uri vha ite zwino na zwiḽa na vha mukalaha na vhone vha ite mini vha dzhenelele maḓuvha a mulovha a ṋamusi a tsha fana na a mulovha ri khou livhuwesa nga maanḓa vho Mathivha tshifhinga tsho gidimesa fhedziha ri tshi khou pendela mafhungo ashu vho Mathivha vha ri mini kha mufumakadzi o thetshelessaho ṋamusi mufumakadzi o thetshelessaho ṋamusi ra ri ḓo mu ṱuṱuwedza uri kha ḓi ḓivhe kha ḓi wane kha wane tshifhinga tsha u ḓivha uri ndo tou rali ndi Mathivha ndi khou bva gai ndi khou ya gai ndi khou ṱoḓa u swikelela vho zwifhio vhutshiloni ndivho iṅwe nga nḓani ha u vha mufumakadzi na mmesa zwe nda ambisa zwone ndi ifhio a ḓi wane a ite uri a tshile vhutshilo ha u swikelela na hezwo zwithu u tshi ḓo ḓi dovha wa ḓi to amba uri nga u angaredza kha ri ṱhogomele mutakalo washu wa muhumbulo zwa zwi khou ṱoḓa nga luisimane kha ri ṱhogomelane na mitakalo yashu ya mihumbulo u fana na musi ri tshi ṱhogomela mitakalo yashu ya muvhilini ri wane thuso hune ra vha ri tshi khou tea uri ri wane thuso hone ri songo nyadza muhumbuloni hezwi u tshi lwala roṱhe ri a lwala muhumbulo ndi a kwata nda kwashangirasi nda kwata nda semana zwi amba uri roṱhe ri a vhaisala ndi u tou pfesesa uri malwadze yashu a vha o ita mini a ya fhambana zwino a sa tu tou swika hangei hune a goḓombela ra vho pfha zwithu dzinḓevheni ra vho vhona na zwithu zwine
roṱhe vhaṅwe vhathu a vha zwi vhoni kha ri gidime ri wane thuso muhashi ri hone ro vha lindela kha vha foune ri kone u vha vhona vha founela 083 533 5145 kana 015 964 5012 ri hone dzi ofisi dzi hone hanefha Polokwane na haningei Venḓa ri a wanala nga Malavhuna oṱhe vha founa vha ita appointment tshifhinga tshi kha ḓi vha hone ri khou livhuwa tshifhinga tshavho vho Mathiba ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi ri tou ri gidi ri no maḓi ndi tshi vhuya ndi pendela na phindulo ndi khou pendela na Vhutshilidzi Rasibaga ri khou pendela na Vho Rudzani Raphulu ra vha ri tshi khou pendela na mbekanyamushumo yashu ya maṱhakheni ṋamusi ro thoma ra no maḓi Sana Mapholi ndi wanala Muledane nga vhudzulo mushumo wanga ndi u ita makeup dzinala individual lashes na microblading kha ri tende u ḓitakula nga kha vhubindudzi nga zwenezwo zwiṱukuṱuku zwe ra fara kha ri tende u thoma ngazwo uri ri kone u alusa ikonomi ya vhoriṋe ri dovhe hafhu ri kone u ṱhogomela miṱa yashu na u alusa vhana vhashu uri vha vhe na vhumatshelo havhuḓi a huna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi Phalaphala FM ndi nṋe Luvengo Singo ndi mufumakadzi muṱuku wa miṅwaha ya 35 ndi shuma mishumo ya zwanḓa mishumo ine nda i shuma ndi shuma u ita mafasiṱere a aluminium na magethe na dzi garage door mishumo ya zwanḓa a ina uri vha mufumakadzi mushumo muṅwe na muṅwe wa zwanḓa vha nga u ita a huna mushumo une a ri nga u shuma a huna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi Phalaphala FM nga dzina ndi Hulisani Netshipepe ndi wanala Johannesburg nga mushumo ndi bva kha ḽa Hanani Chimbubve mulaedza wanga kha vhafumakadzi sa izwi ṅwedzi washu ndi wo tou ri vha shume nga maanḓa vho ḓifunga vha thome nga zwenezwo zwine vha vha nazwo vha thome henefho hune vha vha hone a huna tshikalo tsha zwine mufumakadzi anga ita u ḓibveledza ṅwedzi wavhuḓi wa vhafumakadzi Phalaphala FM ndi 10 minute ri vha kha wara ya 12 ri na nwi misi yoṱhe nda ndi kha tou tama khavhera tshi tou vha na ḓuvha ḽoṱhe ḽa hei no mbekanyamushumo fhedzi nda zwi ḓo ri hangei kha tshikobo ri lindele kha ri pendele nyambedzano yashu phindulo ni nga ṱuṱuwedza mini vhafumakadzi vha murafho no khou ḓa na vhane zwino vho peta zwanḓa vha khou ri a ri ḓivhi uri tou zwi thomisani tsho thoma ndi nga tori hu na zwithu zwine nṋe nga maanḓa ṱangana nazwo u tshi khou ṱuṱuwedza muthu uri a nga thoma gai hu na vhathu vhane vha sokou pfesesa uri miṅwe mishumo vha nga si i ite na nṋe ndi a kholwa vhaṅwe vha hadza uri kha ṅwe vha nga ṅwana ndi khou runga zwa zwino vha khou lavhelela uri kha ṅwe vha nga ṅwana gai dzi ofisini dza gai mara ndo ṋanga wonoyo ngauri khosi yanga vha dzula vha tshi amba vha tshi ri ṅwananga nṋe ya security i a renga mugayo a i na muvhala zwino ndi vhona u nga ri vhaswa kha ri ḓi gudise uri mushumo a si ofisi ofisi yawe arali ya maṱamaṱisi ndi ofisi yawe u siho kha maṱamaṱisi aneyo so problem yashu ndi ya uri riṋe sa vhaswa ri khou nyaga zwinzhi kha zwo ri mudzimu a ri ṋea zwone vision ine wa vha nayo iwe shumisa yeneyo u songo sia ro fhiwa ngori ro fhiwa wa konesa u ambara dion wa ngo edzisela zwi amba uri wo xela yeneyo vision ine wa vha nayo shumisani yeneyo ende asi mafhungo a tshelede nṋe ndi a zwi ḓivha ndo pfuka hanefho tshelede a si yone yo thoma business vision yau i tea uri i thome thi ḓi zwo ndi tou zwi ambisani zwo ṱanḓavhuwa ro no ḽipfa fhungo ḽa zwigidi zwivhili zwigidi zwivhili zwo nyitela uri ndi vhe na Picker Designs ine nda tou fhedza ndo rungisana na Miss South Africa nga zwigidi zwivhili fhedzi vhani wana ngafhi phindulo nṋe ndi wanela ḽa Dana ndi na ari vha khou vhona mushumo wanga ndi kha Facebook sa Picker Designs na kha Instagram sa Picker Designs a zwino zwe zwino ngori ndo advice of ndi vhe na TikTok ndi khou vha na TikTok ri khou livhuwesa nga maanḓa ro livhuwa vhana ini ndi a fulufhela vhafumakadzi vho ṱuṱuwedzea tshoṱhe ndi vho ḓi ya kha Rasibaga ḽa u fhedzisela ḽa u ṱuṱuwedza vho vhafumakadzi ngavho vha dovhe vha vhudze na vhathetshelesi uri vha nga vha kwama nga nḓila ḓe tshine nda nga tou ṱuṱuwedza vhafumakadzi vha fhano South Africa ndi tsha uri mufumakadzi kha vhe na vision mufumakadzi kha vhe na muloro na musi vhone vha na mushumo kha musi wa 8 to 5 kha u vhe vhona zwiṅwe zwithu zwine vhone vha ṱoḓa u zwi ita kha vhutshilo ro fhiwa na vhathetshelesi hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha na miloro yo fhambananaho fhedzi vha ya ofha u ita into reality vhafumakadzi tenda vhone vha na muloro
hoyo muloro vha tshi u sedza vha pfa vha tshi u pfesesa hoyo muloro wavha u wa mushumo une vhone vha pfa vha tshi ḓo u kona vhone kha vha u bveledzise muloro hoyo a huna tshifhinga tshine ha topfi it's the right time ngauri vhone vha ḓo zwi ḓivhisana uri it's the right time vhone vha thoma zwino na muloro wavho vha u bveledzisa nga zwiṱuku nga zwiṱuku fhedzi vha vha kwama nga nḓila ḓe vhathetshelesi vha no khou tama u vha kwama vhathetshelesi vhane vha tama u dalela branch yashu ya Joburg vha ri kwama kha 011 760 9245 kha branch yashu ya Thohoyandou 0159 69 1428 vha dovha hafhu okay vha dovha hafhu vha ri wana kha musi bo rasibanga ndifulufhela vhatshelesi vho wana zwinzhi nga maanḓa arali na tshifhinga tshinzhi ra ḓo to dzula ḓuvha ḽoṱhe ramba mafhungo aya ndi manzhi Boraphulu kha vha onesane na vhathetshelesi vha vha vhudze na uri vha nga vha kwama nga nḓila ḓe na ḽithihi ḽa u ṱuṱuwedza vhafumakadzi ndi khou livhuwa nga maanḓa hetshi murosi wana vhathetshelesi vha Phalaphala FM kha ndi thome ngauri kha miṅwaha ya over 15 ye nda ḓiwana ndi kha industry inoni ya ICT ndo ḓi vhona zwa uri zwithu zwi dzula zwi khou shanduka zwi dzula zwi khou shanduka nga ḓuvha nga ḓuvha nda dovha nda zwi vhona zwa uri huṅwe na huṅwe hune vha ḓiwana hone vha songo swika vha peta zwanḓa vha ri nṋe ndo swika ngauri zwithu zwi khou shanduka kha vha dzulele u ṱoḓa nḓivho vha ṱoḓe dzi opportunities musi opportunities dzi tshi ḓa vha songo vha na vhunangananga vhone vha tshi ḓivha zwa uri vha khou ṱoḓa u ḓivhona vha gai tshiṅwe tshifhinga wa swika wo bva nga gravele kana wo bva nga ya tar road kana wo bva nga dza madakani mara wa fhedza wo swika hafho hune wa khou ṱoḓa u swika hone so arali u na muloro u na hune wa ṱoḓa u swika hone tshiṅwe tshifhinga zwi tshimbili nga nḓila ine muthu a katama zwi tshi tshimbila ngawo mara fhedzi u a fhedza wo swika musi wo ḓiimisela so vhafumakadzi kha vha farelele kha vha tshimbile kha vha khwaṱhe kha vha ite zwoṱhe zwine zwa konadzea vha ḓibadekanye na vhathu vhane vha khou ya huṅwe fhethu vha songo ḓibadekanya na vhathu vhane a vha na miloro a hu na zwine vha khou ṱoḓa u zwi bveledzisa vhutshiloni ndi khou livhuwa nṋe ndi wanala kha Facebook kha siaṱari ḽa Facebook ndi pfi Rudzani Arone Raphulu nda dovha nda vha na page yo no pfi coach Rudzani R coach_Rudzani R vha ngwana hanefho vha kona u ntevhela na kha Instagram ndi yeneyo coach Rudzani R ndi wanala kha nomboro dza 082 372 9271 ro livhuwa nga maanḓa Boraphulu ro livhuwa Vhorasilanga ro livhuwa Phindulo ro livhuwa Vho Mathiba mudzima vhatonda vha ita nga vhuthu vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha a vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwe vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a huna no ḓivha zwoṱhe na huna na sa ḓivhi tshithu ri khou tou ita mutingati vha fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo omba matshelo na mba mphanḓa funana nga tshashu kha u tou vha vhushakadzi mbilu zwino na lini na lini kha ri ṱangane matshelo kha mbekanyamushumo ya nṋe na vhone nṋe na mubveledzi ndi Lutendo na u msa tshisikelo ri nala dza vhathu ri khou livha mafhungoni a awara ya vhufumi na vhuvhili ḓuvha ḽa vhuḓi Buswa usi
SABC News yo diimisaho nga yoṱhe nahone sa GCR i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga a luime lwi Alex Nechapasha. Ndo livhuwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhufumi na vhuvhili vha thetshelesi ndi masiari vha Eskom vho khwaṱhisedza zwa uri khethekanyo ya vhuṋa kana unit 4 tshiṱitshini tsha u bveledza muḓagasi tsha Midupi yo